ایوار باش کردستان، ایوار باش کردستانیین لحاوردور جیهانی، ایوار باش تماشاوانین چارپل مدیا. هم بخیر هاتن برنامه پانوراما چارپله. تماشاوانین هجا وک هندزانن روژا دوشمه شش سباته دو اردهجین گران دناوا 8 ساعتان ده لحفت هریم و باجارین باکوری کردستانی مراش، دیلوک، کلیس، ملتی، سامسور، آمد، روحا و سه باجارین ترکیه، ادنه، انتاکیا، عثمانیه که نفوسه که مزن یک کردان جی لیدجین رودا هرما اردهجی بدرجه‌های خواه سر 500 کیلومتر و فرهبونا خواه سر 500 کیلومتر ایده و لدور 14 میلیون کس لوان هرمان دجین. اف اردهج لروج آوای کردستان جیل هرما عفرین جندرس ازازه و لهن هرم سوریه جی به همان شدت رودا. لگور و 8 روز ایرو روزا 8 لگور آگاهیان که و دیمنن دیجوار که هم دبینن زیانا هریم زن لهن باجاران وک مرش حتای و سمسور و لباکوره کردستانی و لهرما عفرینه یه هری دیجوارن و هر وها باجارین دنجیه که هجمارتن زیانه که پر مزن هيا الجور هجمارين فرمي كسن كو جاني خوش دستانه و ناسنامه وان تثبيت كري هجمارا وان 30,000 درباس كريه هجمارا بريندار 8,000 درباس بويه اوانا ين رسمي كوهين تيغوتن كو دقات سيقات بهتر لبلي رسمي اذن و اب هجمار ساعت بالساعت بلنتر و بهتر دبا لگور هجمارين فرمي واناد بيجن هجمار قربانيين روج آوای کردستان و سوریه لگور دبیجن 4,000 درباس کریه لگور آگاهیین مدیا نزدیکی 1,400 آواهی و خانی لجندرس زیان دیتنه بگمان خمگینی آمه بسینوره وقت ما گوتن براستی نما ترا دلما هستیمه بریندار دکن هوارا خلکه و آلیکاریه دخوازن آلیکاریش بو مروین خواه خوشکو براین خواه دیوباوی خواه زاروکی خواه دبن کابلانده که نزانن ساغن مرینه آلیکاریه دخوازن و گازن جوان دگیج ازمانا لگور که دبیجن هاوارچونا که جه دولت دچه پر درنگ مایه اما ایشف بمیوان خواره لسر اردهجه و تایبت لسر هاوارچونه پشگیریه و آلیکاریه اما بنرخینن بمربن میوانین می چار میوان ایشف بمرنه میوانین می برز دکتر اکرم ناسان که بخواه دکتر هاوارچونه برز انوار یلماز از باورم دیساش خطه کت برز و اینترنتاوی خرابه یعنی اینترنت ناکشینه و دیساور از باورم هیوی دارم هر وها میوانه ما جه فینلاندیا برز ولات نهری بشتار دبی و جه آلمانیا جی برز نجاح هفو میوانه مایه هون هرسی بخیر هاتن چارپل مدیا بله امجه گلکس پاس صابن از وابجم سر ما همیا صاغ به سر گلی ما صاغ به ام چه بیجن هندکه برینا ما گرانه برز دکتر از بتا دست پی بکم تو دکتر هاوارچونه یه آنگو به انگلیسی دبیجن امرجنسی تخدام تجربه و تخدام زانیاری یک مزینی در حقا اردهج و آفاتان ین گرانده تدکاری و اردهجی یا کنها ام بحثتکن که ده هرم دایی برخواه
لنابنا دو سینوران تبیه هایتی ام بیجن یاجی ایکو تو به هوا روان دچویه تو مقایسه بکی تی چاوه هوارچونه چاوا بنرخینه هوارچونه به جوان هری ماره ام جبا کردست پی بکن و بر بعفرینه ده هرم زور سپاس بودن تای خوش بله. زور کیف خوشم جارو دوامین نیوانه تبم براستی ارتحجین هر در کرده و روما زمان خدا گوته بو پارستن جه درمان چیترتره و حریم ام تیدا نجارا یکم ارتحجین لیده به لوانه بوی دیجارا ال عزیزه بوی حتی ناف ترکا در استانبول 1999 اپخل ور بوم هف اولیک ولیدن ارتحجی نا چه بویه رنگی که چه بول بر جای امانوس بویه جای هم کرده افرین اجار جای گور جای امانوس ترکو کرد جای گور در دو روزانه اصلی جاش کویه پرالیل جای گور جماراش بگیره تا اسکندرونه پرالیل یونتانه ورا ارتحجیه اپیسنتروم لوره وانکی هزبوی اوچیا کن پیله ارتحجنه ده بر بحره دو چونه نزدیک اسکندرون انطاخیا و حتی لطقیه گشتنه لآل دن به آل بحر رشت دو چیه آدی یامانه مالاتیس انتابه گشتی آمده و دورو وگره انتابه کلیس عفرینه و او حوض کروچه کریه ام به هریمه بنارن نزدیکی 10 باجار هنه تا 15 باجار هر باجار مینیموم یعنی تنگ کمبونی 150,000 نفوسی خواهیه تا 1 میلیون نیف 2 میلیون 3 میلیون هنه واقعا انتابه و باجار دن جوا باجار نا 185 بنگه خود هلوشیه بله دکتر دبیجن اف عردهجا داوین اوی عردهجا کبویه 100 سالیه داویده یا هری مزن و افکتاوی گلک مزنه یعنی گور کلی بجن 100 سالیه داویده بله پروبلم نه ارتحجین تنه مگوت رومات زمان خدا گوته بون پارستن جه درمان رنتره بله از وارم سرویشی بله 185 باجار هلوشیه بنگه وی چیه سبب خود چیه مسئولیت ایکیه یعنی شونی از 3 قاطو بگیرم از درم 12 قاطو دگیرم و از رشوت دولت رشوتش خلقه دخواه کدبی اف 12 قاطو گرتیه که پراب مده از تارو لگالیزیرون بکم از تارو رسمی بکم چونی 10 تور چی من تو ادماله کم از 4 دکمی 6 دکم برکی خواه جوا بن و خانیادا بن و مالادا بداخوا یعنی للاسف زور خلق دمینه بنگاجی سیتش 1 ساعت 4 صبح حمید خودو بملت بله دوام تشتی اوجها بدنیا صار بو یعنی برف بو بن مینوس بو حتی نیم بیست لگند مال اصلاحه خالتا مینوس 8 بو او صار بینو او خانی آوا کرنی خراب او درمانی تنه نخوشخانه تنه پارستن تنه اکنم تارا بیجم ما بینی 80,000 تا 150,000 انسان مریه بله بور تخمین منی 30 سالی دوی کاری دادکم و ساعته یکم 20 زال چه بوی چما ادوه ساعته دول در بوم العجل سرویسی خوبم یا انتنزیف بوم رادیو دا گوزه زده چه عرض حجیوه اف هفتی و 2 ساعت شانسی وانا هایه کو خوش
وگرنجیانه خل بنو خاروپیه خونیو بساقی در کبن هفته و 2 ساعت دوه هفته و 2 ساعت داد تا کار کرد تا کار نکرد تا نکنه دولت ترکو دوه هفته و 2 ساعت دا خو کرد همو ببوره دکتر همو ویدیوی که بلاف بونه همو نوچه که بلاف بونه بحثا ویدکن که در رنگ ماینا دولته آیا هوارچونی او گوتنه من جناب ترجیحین روزو یکم بتارو گوت مسئله چیه بله هفته و 2 ساعت داد تا خلق خلاص نکرد ایدین ها شوه ادار مالا فلان اکیپه مندالی که 20 روز خلاص کری فلان اکیپه پیر که 5 سال خلاص کری زورنده لواکدن پروفیلاکس پارستن تنبوه اموارن پروبلم نها تی سرما پروبلم تی سرما چیه؟ هفته و 2 ساعت شندو لمشتی که دن تی سرما یک دنیا سارش بوم حیانا خوشه ام چقا سار بنا بس دیساش مرا رنده نه دنیا گرم دبه تاف دب بلند به بن خوینا گرم دبه او لاشانا ادواردو مرنی دبورن دحلن گامار بده بیند اوج خمناکه لی مشک مار تشیر ساک هاشا لگنده دماجی گر پرهانه و دوار دنج بریهانه هاونو گه هار ببن و هاو خلکو هاو مولا آوی من نامینه آوی پاک نامینه درک هم تدابیری خوبن در نخوشخانه ما مثلا من جنابت را سر هایتی او کربو آلیکاری گرک عجله واره دهندر 12 ساعت دا لامریکا لحمی دولت نخوشخانه جی گهشتن اکیب جی گهشتن همه گهشتن هایتی چما دولت ترکو نکنه بگشت ویجی عجبا نخواست بگینه پرس اوش خواه بله اگر از هیچ که تاریخ جی تماشا بکم ساکم چند باجاری کردا عسکر ترکو خراب کرده سور آمده سیرت مردین شرناقه همه خراب کرده زلزال خرابتر کرده عجب اف زلزالا ده حساب کیف گو هات اما پرس که گره مرو بکه پرس دوامینی روش مای تایبت یک خونی نه ساق هات بین آبا کرم یا پارستن تنبو نه نخوشخانه هبون نه نخوشخانه میدانی هبون ادزانم مابینی فیزی پاشا و کمرلر و ماراشه و اصلاح پرا جای گور خیره بوی بو چما نکنه چک عسکری تا چید کن از بخل انگولا بوم 4 ساعت دا عسکری اوکراینیا لور بو هات مرا پراک چکل سراورا در باز بوم باز زانه خلکه بکشه لیت زانه آواجی بکه برای پرسا گرک هم بکن لخو و دولت ترکو یک ها نخوشخانه تنانه درمان تنایه اکیب تنایه موبیل هاسپیتال تنانه موبیل نخوشخانه تنایه هیچ امرجنسی بنگه امرجنسی نیه من جی تخمین دکر که دکتور امرجنسی ما و 1999 لزلزله عرضی هجان استانبول ترکو فهم بکن بس بدخوا هیچ یعنی چونکه الور بوم الهایتی بوم السریلانکا بوم همه دیتنا خاک در ساده به افنا یا درس برنج حریم خود تنه را یک باشه تشتی زور چما خلق زیده دمره یک هفته و 2 ساعت آلی کاری نگشتیه چما نگهشت او پرسو گرکم بکن نال کردستانی مای باشور ام کرد نتشتن ام نه دولتن نه تشتن ام صفرن ترکو المادخه عرب المادخه فارس المادخه هم روس المادخه بس کردستانی مای باشور نزدیکی
دوست سیاست امبولانس هاتن آلی کاری هات و شفرلر و نظام چو ای ادزانی هاتن آدی آمانه قدقای کار بکن چما گرک فدک نگو چیه و آفت آیا ترکو گرک هاو کار بکن این میری وطن يوم انکو آفت هاو عربانو حمیل ورسکین نوبه کار بکن قدقای لروجاوای کردستانه 100 تون 100 تانک به موضوع تاتیه بر سنیر هفته که 5 روزن قدقای در بوزه فيديو ده بله یعنی ترکو نوخوزه عربی وره حاکم ورن عربن او چته او تروریست هم نو بکم اونا دبی نو بهین در باز بن دوست وانو نکرد دوست و عرب نو تلفن وادی چما وی باری در باز نوکن ولی کاریه خلکی دمره ولی دبی ترکو نیله دیمنا دبینن دکتر که و میوانن ما دبینن که آلیکاریا کج باشوری کردستان یاتی دبیجون که افسر روزه هم لبندن که آفاد ناهیله هم بسی استاره آلیکاریا کردن هم آلیکاریا بکن راوستان دنه دبیجون تنی امی بکن برای کسی که دنه که هر تجیب ریامه به بله لا بانک منها حقوق الناس کردو بله با ما گور قانون امرجنسی تشت که اگر یک کاتب تنگی که و تو آلی کاری وی نکه تیوار جزا کرن گرک حقوق ناس مای کرده ایرو گور و قانونی رابن دعوال اردوغان بکن تا چما آلی کاری خلکی قدر که خلکی دمره معلومانی بین اون تلاسن هیل فلستون یعنی تا آلی کاری نکری که گوه یک بتنگی دوی بله یک گوه دو دفاتسه گرک هاو یک دو اموارن گوه مال و خلق مثلا یابانه اوجی عرض حجی دبی 10 جرال ایما مکنترن ایما خورترن لأوه ایرو ژاپنیا لبلاد رابه ده که هندره خواه چما مال خوب امانت چه کریه ایما مال ما چونه تربه مایه امج مال خود رابن یعنی پارستن تنه درمان تنه و درس زرار بره بیه منه بریه بله راست و گور فکر من ببورن بله 10 باجار ما کردستان هلواشینه 185 نو آوا کرنی و خونیو اردوغان بی از که سال که دو چکم دراودی که شما دراود که سال نکنه ترناکین هر چیزو معاهده رو بینه صوفه خو بینه پرا پیده ور بیتشی چپ که دیسو عینن اوت ستوب سر مبده گرک ام کرد الحميدة الأوروبا جو الحميدة رو بانگ بکن لحکومتی خو لپارلمانتاری خو کو نو تپرا ندن ترکو و اگر دانج به شرط دینن اف پرانا اف اولیکورا گرکه به اولیکاری سیویلی مدنی یعنی مدنی سیویل وک مدنی نه بس دست حکومت ترکو و حکومت ترکو ولا از بالا بکن مشتپی تنای رزونه اف تخمینو من یعنی او ما گمور ببه ناخوشی مکون نه امری خدا رحمه خلیکه مر لدار و لهندره بن عرضه او چی لجورا ناخوشی پر مکون اوارم سر عفرینه بدخواستش که خبر دم دکتر ام اینترنتا که انوار هنکی پروبلم ام هرن باکوری کردستانی ام هرن دیار بکری بله ام هنک آگهداری که انوار بگیرن دکتر از بگیرن دی سرمجار عفرینه امیل سر بپیون هم تو هم جی برز نجاح هفو بله که انوار دنگت تی املته گهدار بکن بری هر تشتی در باس بوی به و سریمه ساغ به ام تجی جیا وی روژه وک ایرو چاره سبه عرض هجی جمر بحث بك وتشحيس كير تشاوابو وهناكي بحثا روشا نهاجي بكامي كم برساش تبكن بلي از جی سلاو دکم هم جهوالان را هم جی
از خوازم بیجم برا سر گل ما صعبه ین کو مرنا خود رحمت بکه ین کو ماینه ام جوان را او تو خازن ام شفا دو خازن براستی مجی ما ارحیج ما دیت لدیاربکری ما حس کر شخه خساره کی مزن لسر دیاربکری جی هه شخه ام دزانن ده باجارن دنابانده دیاربکر جیه یعنی ایرو تثبیت کر نیزی 500 حب بنا هنکو خساره وان گرانن مزنن yani avanajı takabülün 12,000 malbat dikin yani erdeşçi bu bir insan mirle piştivici trajedi ki bir mezin heye gelm sade ve hebe az xwazim çend notên me hene az jwere par ve bikin temaşavanê me re yani ez dixwazim di derbarê erdhêja şeşê Sibatê de hin agiyahiyan par ve bikim yani jî min jî roja ewilî ve pêvajo şopand min tenê neşopand yani ez bûm şahîdê wî jî çend nasên me jî rehmet kirin birîndarin yan jî hêj nehatine xilas kirin yani wek numîne ez bêjim dengbêj Mehemedê Nenyasî heye yani wextekî herkes wî nas dike yani wextekî tê Diyarbekir diçin mala dengbêjan dengê wî pir pir xweş e hêla jî yani şeş rojekî di nav kavilan de ye nehatiye xilas kirin yani em nizanin sax e yan jî ne sax e yani ev agahî jî tune wek em dizanin roja şeşê Sibatê 2022 de li navçeya Pazarcığa Meraşê deh erdhêjên bihêza 7.7 û 7.6 qewimî di piş re jî sedan piştler yani depremên bi erdlejên piçûk çêbûn erdhêjê bandoreke mezin li ser Bakurê Kurdistanê û Tirkiye kir û ziyanên pir pir mezin ê canî û maddî henin wek hûn jî par vekir yani her çi qas navenda erdhêj Mereş bû jî Dîlok, Riha, Amed, Semsûr, Meletî, Kilîs, Xarpêt ên Bakurê Kurdistan û parêzgehên wek Osmaniye, Edene, Hatay yani wêraniyek mezin çêbûye û bi henzaran avî hilweşaniye her we ji ber erdêjê gelek kes jî bûne qurbanî û bi derxistina kesên sax û mirî bi jimara mirî û birîndarên erdhêjê zêdetir jî dibe îro afat amarên erdhêjê eşkera kirin jimara qurbaniyên canê xwe ji dest dane yani 30,000 derbas kirine û gêştiye 32,000 tabi wek te jî got ev hejmar yani em metirsî heye ke pir pir zêde dibe dibêjin li gor taxmînan yani ew kes jî dibin ew kan de yani kavilan de ye li ev hejmara qurbaniyan saet bi saet roj bi roj jî zêde dibe hêla jî henzaran kes nehatine xelas kirin ev meseleyên xebatên devletê xebatên hawarçûnê em ser wan jî em bisekinin derbarê ev tiştan de jî ev mesele de jî pir problemên mezin hene ji aliyê din ve erdêja Mereşê bandora xwe li ser Rojavayê Kurdistanê û Sûriye jî kiriye wek em tên dizanin îro rêxistina tenduristiya cîhanê ragihand di encama erdêja li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê de hejmara kesên canê xwe dest dane 8,500 kes derbas kiriye ev jî hejmarekî pir mezin e niha ez li Diyarbekirê dimînim ez dixwazim ji bo Diyarbekirê jî zanyariyan bidim hinek li Diyarbekirê jî bandorê erdhêjê wek em dizanin serî de jî min got pir zêde ye heya niha 6 avahî hilweşiyan e û 320 kes mirine nesit birîndar jî hene hêla jî hejmarê kes dibin enqazê de ne kavilan de ne û nehatine xelas kirin yani li gor taxmîna me jî li Diyarbekirê ev hejmara miriyan du qat li Diyarbekir xebata kontrolkirina avahiyan jî dewam dike bînayên ku xisarê wan kêm e destûra têdemayînê têdayîn ji vê çendê yên ku çûbûn gundan hinek jê êdî vedigerin li Diyarbekirê jiyan ber bi normalê diçin lê yên ku mala wan xisar ditine awana nuha ji xwe re çareyek digerin yani mesela
تین دبیجن مالا تر خسار هیا نچن مالی ev insan çi bikin eşi wan navdeye بله çxu kiri li Diyarbakirê kirê banan kiraya banan du qat zêde bûye yani hin firsin kes eviya wek firsat بله ew dikin yani Diyarbakirê serî de jî got 500 apartman xisarê giran ditin û hatin mûrkirin avana mûrkirine bi qasê çil apartman divê acîl bên xira kirin yani çûne avana eger de her bina de 25 malbat hebin dikin 12,500 malbat yani jmarek mezine yani îlo reha jî amarên miriyên reha jî îro eşkera bûn 340 kes li Rihayê mirine yani wek agahî ez karim avana bêjim برز انور برسكدن شتبكم ببورن مقطعات بري وجن وظيفة دارن دولتي مديا جيجية بويران وجخلكي دور دخن بهيات ابنل دجبري شفافية وازادية انفورماسيون وغرتنية تبخوجي بار فكربوت روجنا مفاني هروها دولتي روشاء وتجي كريه بوسه ما حتى يكي آداري از باورم دبيجن بفي قد خكرنه دبخوازن بروشا آورته دبخوازن عيبو سوجين خواه وشيرن و لسرفيات چه دبيجن yani wek te ji got rewşa awarte hatiye îlan kirin ji bo sê mehan cihên ku Erlêjê de zirar ditine avana 10 bajarin yani em dizanin hikûmet vana wekî firsandek ji xwe re dibîne yani dixwaze li ser vana hem dengê medya qut bike hem hin tiştan veşerine hem jî tiştekî dixwaze bike ana medya bi rastî roja ewilî yani roja dinê me dît ku Twitter hat asten kirin lê ji ber ku bertek zêde bûn Twitter dîsa hat vekirin mesela pir tiştên balkêşene yani bi rastî bi rojan bi saetan bi salan mirov dikare li ser ev herdhejê qisê bike yani tembîrên ku nehatine girtin yani koordinasyon بله برز انور آلیکاریا کج کردستان باشور باشور کردستان هذا تکاره نکیل سرویجی آگاهداری بده او جی راوستیا او جی بحثاوی نبود مدیا ترکی ده دسپیکی او جی چند روزا راوستی yani bahsa her deri dikin li bahsa alikariyên ku li Herêma Kurdistanê tên nakin yani eviya pir balkêşe yani tabi eviya عیبی وانه یعنی شرم وانه یعنی براستی آن هن کس دبیجن پر کس دبیجن یعنی ترکیه حکومت نهایی پر دجمناتی لهم بری هرم کردستانی کر مثلا دما رفراندومی تبیرامه ام دزانن گوتن ام جیرانه و قوت بکن ام زانم ام و برچی بهیلن یعنی پر تشتین خراب گوتن دیسا یونانستان هي yani dîsa welatên İsrail mesela roja ewilê hat Yunanistan dîsa deriyê xwe vekirin dîsa hatin alîkarî kirin alîkariyê teknîkî alîkariyê te endüstrî û alîkariyê mirovî yani sê beşin avana mesela yani ana ez dixwazim yên ku piştgirî didin Ak Partî û Ak Partî wan mejiyê wan de em bêjin ewkek çêkiriye yani hişmendiyek çêkirin lazim e bifikirin yani ev dijmenatiyekî rast nine eviya ji bo em bêjin hilbijartinê bû ji ber ku em bêjin tabanê wan bila hin rastî nebînin hin dijmenatiyên kirin tabi li Herêmê Kurdistanê bi rastî nûmuneyekî pir xweş e yani em jî pir kêfxweşin wekî Kurd wexwa dezgehê alîkariyê Barzanî roja ewilî çi alîkariyê teknîkî çi alîkariyê mirovî gihiştin bajarên Bakurê Kurdistanê yani xebatê wan de em bêjin astengiyekî berbiçav tune bi rastî donûçek derket gotin asten kirine yên makîneyên karê makîneyên înşaatê ku çûne Adiyamanê asten kirin işte daxuyanekî fermî hat got eviyan nerast e ev hevala ku daxuyanî daye jî yani ew xebatkarê me ye yani me daye sekinandin li gor koordinasyonê wan got koordinasyonê afatê em xebat dikin yani wisa astengî jî tune eviya jî em bêjin lê hereketeke pir xweş e em pir kêfxweşin
و ez dîsa werim li ser medya mesela medya Tirkan de dîsa medya Herêma Kurdistan jî bi rastî xebatekî pir baş dimeşîne çi rûdav dibe çi Kurdistan 24 dibin muxapîrê wan cihê erdhêjê ne weşanên zîndî tê kirin agahiyên rast tên dayîn lê nav medya Tirkan de jî yani em dibînin ki heqeten yani yani nûçe yan jî em bêjin agahiyên ku rexne nav de heye nadin asteng dikin heta çend muhabîrên em bêjin kanalên Tirkan me dît ku gel tê tiştek dibêje dibe yani alîkarî nehatiye miriyên me hene em nizanin mirîne saxin weşan qut yan jî em bêjin ev kesên mağdur diyelin falan yani eviya mesela tê dibe ya hûn li va weşan dikin cî ku xebat heye de hûn weşan dikin gelek ew de binayekî din heye avahiyekî din heye wî derê de mirî hene pir kes hene ku nehatine derxistin hûn çima wî derê neaxînin ev weşan qut dikin yani problemê wan pir zêde ne yani bi rastî em bêjin pir imtihanekî xirab devleta Tirkiye nîşan da belê mehîn werin ser belê medya wan jî ji xwe talimat di çerçeveya o halê de talimat çûne hemû medya wan gotine tiştên ku devlet xirab nîşan bide tiştê ku em bêjin bilî agahiyên ew kêbe devletê be nedin mesela em dibînin dibê falan kes hat derxistin falan kes hat derxistin tamam tiştekî baş e tiştên bi moralin lê henzaran kes hene ku binê kabilan dene hêlan nehatine derxistin behsê wan nekine mesela nabêjin çima 6 roja 7 roja ev insan nehatine derxistin çima aliyê teknîkê de aliyê amadekiriyê de em bêjin devlet ne amade bû yan jî çima pîspor çend salin ku dibêjin ev erdhêj tê ev zelzele tê hûn guh nedan wan mesela do nûçeyekî pir balkêş hebû cihê ku em bêjin belgeyên ewkê yani yên ku rûsat didin li Hatayê ew bûyerqewimî yên ku rûsat didin yên ku navê wan hene yên ku navên müteahîtan hene kepçe makîneyên karê çûn xwestin wî derê ew bikin xira bikin yani dibêjin anî Tirkî dibêjin yêxim qararî yani em xira bikin hûn çima xira dikin yani ev demê xirakirin yan jî xelaskirinê mesela cî hene nav de makîneyê karê tune kepçe tune mirov henin wî derê de ji bo sermayê ji bo demê ji bo birçîbûnê dimirin müdaxaleyê wan nakin lez û bez û müdaxaleyên ew belge dikin ku mesela çend müteahhit henin işte medyada derdikevin dibêjin me çend müteahhit girtin işte yani sucdar ne tenê müteahhit e sucdar yên ku ev destûrdane yên ku ev plansaziya bajarê ya xirab çêkirine yên ku guh nedane pîspor sucdar ev e bi rastî pir kes dibêjin ev hikûmeta AKP yani xwe aciziyekî pir mezin heye îro mesela derket ewke Numan Kurtuluş heye em bêjin alîkarê Serokwezîr çûye cî erdê dikene yani weneyî heye dikene yani mirov heqeten ger medya civakî nebûna kes dikane em bêjin agahiyên rast yan jî em bêjin dîmen mesela heval roja ewil me daxilê ew kirin medya qulubî hene li ser WhatsAppê li rojnamegerên em li Tirkiye nav dene yani ez jî ketim mesela me dît ku pir dîmen heye ku mirov yani heqeten lazim e bûeşîne lê medya kan nikare avana bide ji xwe medya ji sedî not bin kontrolê hikûmetê de ne em wek rojnameger em min tiştan em parve dikin em dibêjin jî tirs ketiye nav gelê yani dibêjin ya nebêjin ya em çima nabêjin yani em ev dem deme bêdengî nine yani insanê me mirine yani ana li ser cîhanê tiştên en mühim canê insan e ya ew qa insan mirine ew qa insan binê enkazê de ne lazim e em rexne bikin na dibêjin eviya dibe siyaset nekin yani min li gor me yani ana em diaxivin em rexne dikin eviya nabe siyaset eviya yani ji bo me ez dibêm wazîfeyeke û li ser Diyarbekirê tiştê din jî bêjim heval jî me aqilê biaxivin xebatên alîkarî yani eviya min gore ewkekî dûne yani beşekî din e
هي ki müthişe yani geleme yani yani em rast bejin geleme geleki pir rumete yani çi dikandar çi kafe çi karsaz çi parti çi sazin sivil yani hemu be menfaat çi destevan ratte hemu dikin yani li Diyarbakır'ı em dinerin yani devlet organize ki devletine mesela mecil selum sosyal medya god bu mesela bacın evki de erdheji devlet Ne pasaj bakına baş bu tegot bele. Piş az dixwazim servê tişkî bêjim yani heta niha çiqa bac digirin çiqa ji bo erdhêjê hatiye xerç kirin û ev mesele Qizilay jî ye Qizilaya Tirkan heye mesele yani qet kes Qizilay Mizilay ne heyva sor. dîtiye heta بله بله برز انوار عمل تفجرن هن برسمة وكيدين جي هنا للسيرفي مجاري ام جبرز نجاح هفو ام هرن ألمانيا وقت زاني ام هرن أفريني خلقي أفريني وجندريسي بالروجانة دكن هوار وقيرين ودبيجنا من لبر سرمي لبر نالينا مالباتين خوين بن كافلاند من وانغو هدار دكن من نچارن همو دري قرتين امو عسيمانانه وتشتكتنا اف ديمنا عفريني جي ألمانيا قلوب زلالي تيديتن جبر امبارغويا لسر عفريني و ام دخوازن نرنيتا بگشتی لسر روشا روجاوای کردستانی هرمین اردهجه که تسیراویلی بوی تایبت افرین و هرما افرینی نرنيتا چنه و ألمانيا دیمنا ألمانيا چاوایم یا آلیکاریه بشگیریه سپاسیاتتکن سپاسی ئاوا میهبانی هێژاتکەم هەروەها بدلکی غەمگینی ئەفکاری سەدا ئینسانی یەک بەرسەکنی بەر باکوشتیە سیڤیل چ لە باژارێ ترکی کوردستانê li باکوور û هەروەها ڕۆژئاوا گوباندۆرەکە خراپ لێبوو بەرە ئەم بەهم حەزادیکی ئەم بەئاخبم و هەروەها ڕاستی بۆ ئیرۆ غەمگینیە هەری خورد و هەروەها سەکناندنە هەر خورد بوو بۆ ئیرۆ تەبلی ڕەوشە عەفرینێ تەبلی ئەو ڕەوشە قرک تەحلیێ بۆ عەفرین تێدا دمەشێ ئەو باژارێ بۆ هەموو ڕەنگێ گورە گورێ ڕەنگێ ئینسانی وەکە ئەم بێژن گولێ بوونە یەک ئیرۆ vê mesela erdhejê تأثیرەکە باندۆرەکە gelekî خراپ ser wî milletê perîşanî belengaz هەروەها meseleke وەکە دکتۆر گوت yani piştî heftê û 2 saeta rengekî fermî da erdhejê li dinyayê tevayî gava got ev dem diçê îdî titkevê rewşeke dî rewşa got kesê got dibin wa kevra wa kolana derketin ev nayê watekê em bêjin îdî hêvî nema heye ji ber got ev avayiyê got vî rengê got têne hilweşandin jî pêwîst e goyek bêjê got hêvîn hebin ji ber gotil bigerê li nav dinyayê ev erdhejayê got dinyayê çêbûne belkî piştî 10 roja û 15 roja jî kesin sağ derketin ev dimînê wateyê ev avayaha bi çi rengî yan di kujan zawiyê hatiye ev ketiye rewşa Efrînê rewşeke gelekî qirk tehliye rewşa Efrînê rewşeke em ê werin weke bi rengekî got îro li konana îro ev mesela erdhejay هات بسردا كل ومرضي وزيدكر مسألة جالكي بيويسة مسألة أمي برنجكي بيشتغلن أم سورة خوشك ناكن أم برنجكي وإيرو مسؤوليك أخلاقي تي سر حكومة تركي دسبيكي هروها أوبوزيسيونا سوري لوا دري عفريني وإيرو تبلي بمسألة وقت بيجن دفاع مدني اي سوري اي الوي عردي رنجي اويجو كومي سبيل خوات كرن تخسيريك وكا برنجكي انساني ام باخذن
تخسير نكرن مثلا جنديرسي لهروها أو حكومة هر حكومة فاشلي ساقطة لي داخو يعني جدنيايرة وإيرو حكومة الشكلي وك برنج تاني شو تلويدري تنا جهة برياري وهروها لبر كارثة قوتا تي ام هرن باندورا في عبد هجاي لروج اباي كردستاني جهابو هروها قامشلو حسكي هروها ديركي روشن قلكي خرابون لي او روش هروها جبرقو مسألة قربانية كسايتين بون وبيشيا بكارثة إنساني مظن إيدي نما بو بحث وبرنجكي أم بيجي بيجن بلقامشلو وهروها باجاري كرديجي بو مسألة آليكاريك تبلي أوجي بو تقرك تحلية كيدا نجي لمسألة إنساني وخورت لويدري بو وأمي هرن باجاري سوريجي وكا جبلي لاتقية وأوجي روشك إنساني جهيسك ناندني الوا باجرو هروها حلبي وإدلبجي أوجي روشك قلكي خراب ليه دي سأد بيجم أم سورة خوشك كن أم سورة الجوري وكسي ناب دولتي إيرو الوي سورة الميزن بودسروكي فرمي وكا أردوغان وهروها بشار الأسد موقف أردوغان بقوة تردركت جملتي خورا تبلي قوم دسبيكي بحث كرغو إيرو وحكومتها ترك برسيارك أخلاقي هم ملفي فسادي وببي وكا أو آباكرني وهاتن هلوشاندن وإيرو داخواز يا شفافيك أو ملف ببي وكا كسي ناب دولتي ملفكي قلكي حساسة بشتي مسألة قربانية شو إيدي بيويستا قلك كسايتي حقوقي وهروها ما في مروفة سر في ملفي فسادي بو لتركي لي إيرو سروكي تركي داخو يعني وهروها راستا إيرو أم نوصف دانك ليتكن لإيرو بريوي دزقهك السياسية وكبرنجك السياسي باش بملتي خورا داستاندن أمور الرخي دير رخي رجيمة الأسد قو صورتكي قلكي تبلغو أو صورتكي قركا لداخو يعني برنجكي قو داكت أو مالباتا خوا داكتنا ملت برنجكي قو أو كنيوي سر راقهاندني جهي قرك تحلية لخلق سوري لسر عردي بخوا ملفي مسألة سوري قوما بالتنجي أم سربي روشجي أم برنجكي إنساني بآخذن رونشنا يكتيان التوي هروها أنجمان أولهي برنجكي لز وهروها داخو يعني بردفكي وزارة درفايا أمريكي برنجكي فرمي داخو يعني وإيرو أو أنجمان برنجكي لز رونشت وهروها شش هيف دانا جو درباسبونا أو بري سوري مثلا وقت جزاينا بدولتي سر حكومتها سوري هبون أو برنجكي إنساني لي أو درباس بونجي برنجكي مخابن جو إيرو بشتي جو أوقع ملت السيفيل جو قرباني بون هروها درباس بونا برنجكي دوكومنت درباس بونا وآلي كارياجي جو طيارة بيشيا جو درباسي عردا سوري بو جزائر وهروها بشرة سعودية وإمارات وبردوامي تشيبون مخابن حكومة لسر وآلي كاريابو أو آلي كاري برنجكي دقها وكسيجو البشجيرياوي تكنياجو كسيجو حتى جو نبحو جي وآلي كاريبون تشتي جو دداخو يعني جو تلسوكا باجاري وكا الشامي وحلبي تد ميزان جو إيرو أو آلي كاري لسر لدكانا بون دهاتن فروطن أبجي دوسايكي قالكي خراب لي وكم ملتي سوري جو أم أقدار بون بهندرو وهروها روج آبا از نا برنجكي مبالغتكم
دي برنجكي كردي قابات بسكنة حكومتها إقليم يعني حكومتها إقليم داخو يعني دفي موقفي ده يكمين كسكو سر حدود هاتا سكناندن أو خير خوازيا برزاني بو برنجكي فرمينا بدولتين نوك أم كرد أم ببن شهدبون إيرو جوارا وهروها سكناندنا حكومتها تركي مخابن قوبو برپرسیارێ پێشە ڕۆژێ بەر قوربانیە بۆ ئیرۆ لە جێها چێبوو هەروەها داخوانیە وای تەکەتەکای فەرمی بۆ دانەخویانی بۆ ئیرۆ ئەم نکارن بۆ ئەب ئالیکاری بگهێ جەهەکی ئیرۆ ملەتێ مەی ترک وا برەنگێکی فەرمی داخویانی ئیرۆ وێ وەکە مەسەلەکە پیسیۆلۆگی بۆ تەسیر بکێ چما وێ بگهێ کووردا و چما ناگهێ یعنی نە مەسەلەکە ئینسانی مثلا دوسيا سياسي رولك جلكي خراب هروها رولك جلكي في شروج تنجت كيمبو بله ام دفينا ببورا جبر في كي بيويستا ام مثلا خير خوازيا برزاني ودرباس بوناوي باجاري كردي ئیرۆ ڕاگەهاندنێک وەکە ڕۆدا وەکە کوردستان 24 هەروەها کوردستان تیڤ ینی کەنالێک گۆبرەنگێکی فەرمی ژوا باژارێ کوردی ئەو دیمەنێ ئالیکاریە مرۆڤی کشاندن بڕاستی ئەو تێ حەقیقەتێکێ بۆ دەرباسبوونەکە فعلی چێبوو وەکە کامپانیکە یەکەمین ئیرۆ بخوا کامپانیا دوویەمین دەرباس بوو پشتی ڕەوشە تندروستی بۆ ئیرۆ ڕەوشەکە گەلێکی خراپە لێ درێ نەخاسم دکتۆر گەلێک تشتن گەلێکی بالکێش بەحثکردن و هەروەها بۆ ئەم دبینن تشتن بۆ مخابن سەر ڕاگەهاندنێ و هەروەها مەسەلێ دەستگەهێ ئالیکاریە بۆ سەر ناسەکنن مثلا آلیکاریا باجار ألمانيا بله مئة ألمانيا أنا هورن سر فيديوك ما هي أم بوشين دبجن دواريكو كاس آلیکاریا وانا که آلیکاری درنگ دگهیجن کرده فيديوك باورم تكنيكالي ما هيقدر أنا ما هبنو مرن يدور ما مر يعني عالية كاملة كاملة چند کس جیرانه ها يعني 20 ده أري ومول ما في دار جيراني ما ده مرمن 7 قچك جوجك وده مروازن چه مساعدات انسانی دیدی الجهات بيت جندري جنريس خال جيد الشينية تشتو بس بالا نوكن جيد زن نزل نودن دسي سوراتو دكشينو ودرافن خدا نادنا كاس سوراتو دكشينو ودرافن أحمد اسأله ومن أين أتى هو؟ عاشق زياتم قزلتها بماردين من شو إجا يعمل؟ بيتهاتي شو بينا؟ ما تنالي وين مكان كيم سيوق كاستونية يقول جينا ما كان في حدا لهون جينا نساعدهم الماردين أمكن ما إيش ما كنا سيخواني كاستونية يقول احنا هيك جبنا الفينج تبعنا وكل شيء وجينا من قزلتها الونش اللي جابوه هو إلهم أو مع شركة أو مع ناس كيف؟ لا كله هدول معلمي من قزلتها كردي بعتوا هيك بخيره يعني وهو هو زي معنا اجى لحظة شوي هو كم يوم له عم يشتغل على الأرض؟ بتشروا تهاتي البداية أذيرو سيرو الفرماس بيخوم أذيرو سيرو يقول صار لي 3 أيام هون 3 أيام بلا نوم وين عم ينام؟ بيت الكويدرات كمان أم جعدار هذا كيفن يقول عم ريبدي الشوارع هون ريبدي لحظة لأخذ بمليون مال درفانة بملي قش درفانة يقول عم ننام هون بالشارع نحن بملي قش درفانة بيش يقول ميتين كلها برا شو؟ يقول ميتين كلها برا يقول شلون بيتين كلكم بقى جعدان ميرينا هو لحظة شوي هو كشاب صغير شو الدافع الأساسي للانتقل من محافظة إلى أخرى؟ عزيز عروكم يا أبي كاستنا يعني على كاريتشنا يقول ما في حدا يساعد حدا مشان هيك جينا من ماردين لهون ما في حدا يساعد حدا مشان هو اجى تطوع واجى من ماردين عزيزي هذا هلب مي تركي بله دبي هلب مي دبي كاستنا از لفرم از زاني روزا خان بله دنگيمتي بله كرمك پێویستە ئەم بێژن گۆ ڕۆلا ڕاگەهاندنی ڕۆلەکە گەلێکی خورتە دەبێ مەسەلا کاریسەتی
نخاسم پشتی مثلا هێڤیە کەسایەتی ئینسانی بوو کێم جبەر vêyekê yani ragihandina koka vê ragihandina ha got derket îro belkî propagandakê çê dike ji bo got derbasbûna hê berdewamiya alîkariya got biringekî ew zarok helbet îro ev zaroka sivîl biringekî êş û merazê dibêje pêwîst e mesela ragihandinê gelekî hesasa her wiha em gelekî agadar bin me gelekî me biringekî destpêkê min got îro ev فصائل جو إيرو لمنطقة جدريسي إيرو أو دست هلاتن لويجي يعني بله السر ألمانيا جي أمنرنا تبقرن كانسلري ألمانيا ولاف شولز قلت كراسات مزنة أم بتركي رانام عليكاريا تركي بكن بنرنات عليكاري وبجيج هرمين كردستان يا جي وشوابن يعني ام دبینن کو يعني هوارا خلقی کو علیکاری ناگه جوان و همو تشید دسته آفاتا ترکیه دیه و چا به کنترل کرن از اوه پرسیج برز ولات نهریجی بکم و ازیج برز دکتر اکرم ناسان بکم ام بتا دست پی بکم علیکاریا کو جوالاتان دهره کو ولات بو ولات جو سويدي بقيرو اسكندنافيا والمانيا وبريطانيا ويا دولتها كوج دولتي دره ام السروي هنا كي بسكنن وچاوا بقي جي خواه يعني ما بستامن كردستاني از روزا بله يعني ديار بو جو دسبيكي يعني برنگكي فرميو هر وها برنگكي جو آزادی جانه دا گو درباس به هر وها خیرخوازیا برزانی بو لی بلکه امسر راگهاندنی جی امنکارم في مسئله بیجن لی مسئله وکا درباس بونا با آلیکاریا برنگه که حتی فرمی و جریا کسی ناب دولتی او درباس بونا و آلیکاریا و برنگه که یک کاری مسئله لي برنگكي درباسي حمو اف جبرغو مسألة هم براجي وهروها مسألة آليكاري جل وبطاني وهروها او مسألة درمانجي برنگكي سر تي كاركرن درباسبونا ويجي ديسا مسألة حكوماتنا مسألة فرميبونا او برنگكي درباس وراغ هاندن هروها داخوازي هروها افقا بوتين وهروها نجهه جو ايرو ام بسكنن برنگكي جو ام فيدو سياها بگهينن كسي ناب دولتي جو برنگكي فرمي برنگكي عدالت جو هبه دمسلا وهروها ام خودي بن لوا دري خوي باجاري خوي كردي بله كلكس باز ام هرن با كك ولات نهري بخير هاتي ديسا كي ولات توش فنلنديا بشتار دبي بخوا كردي روجلات كردستان برچاك جدلي ما روجلات كردستان بله كي ولات هون بخوا هم دفدر کردکی چالاکن هند فدراسیونا فنلاندیا ده خباته دکن هند کنفدراسیونا دیا کرده ده دربریاوی دنه هم دزانن که تبلیوه گلک فدراسیون و کنفدراسیون و کامله و دزگهن سیویل یه کرده گلک کمپانی آلیکاری دست بکرن پیرگیاستن بشینن وجی کمپانیاک دست بکریه و از باورم هنک دیمنه هنک کمپانی که هنل با تکنیکری من اگر بوشینن از خوازم بگشتی نرخاندنا تیال سر هوارچونا دسپه که ولات جروجا که مبهیست و مشوپاند و ایرو روژا حشتایه تو چاوا لیدناره هم آلیکاریا دولتا ترکی لهرما کردستانه و باجارین هرمین که اردهج لیچه بویه و هم جی نالا عفرینه و هرما عفرینه جندرزه که وک زاروکی هویه ورج بیرا کرن
تو نبه هات تفگراندن بسی ستاره نبو آلیکاری لسینوراما و اردی لسر و لبر دخوازم نرناته لسر وی بگرم و ام بس دوره بحثا آلیکاریا کو جه دیاسپورا تیکم کرن و دیچه بله بله سلام ریز از دسری دا پیام سرساقی بوگلیمه دشینم بناوی فدراسیون کرد فنلاندی و بناوی کنفدراسیون کرد دیاسپورا دیا کردی غمکی گلکی گرانه مخابن ولات ما ولاتا گدا گیرکریه نها او ارتجا کوچه بویا اگر استانبول با لجه گیدنی ترکیه با اوان وی برانگیدن لبنری با لشامی با حکومت سوریه وی برانگیدن لبنری با لدماکو ولات مدا گیرکریه حکومت خودی دستلات در دمی بهادا جی ظلم زوریه بردوام دیکن براسیل رفشان هادا باندورا گرانیه یا سیاسی هیا داستان او نتویدا یعنی آلیکاری یا جالیه حکومت اوروپا امریکا گربه کرن برای دولت ترکیه دشه او ناین یعنی در فتیوان تونانا بین لدباره آلیکاری خلقی بکن ریخستنی ناو نتوی دمک آلیکاری دکن هندک جوان هندر فتیوان هنه بونمونه ریخستنا دکتور بسنور از قلبان نخفتم دبیجن لروجوای کردستانی لهندکی دورین کو نزیک افرینه و حلبی وانجی او دکارن انکارا بکن اللي بقشتي ريخستني انه نتويجي بحكومتها راقري داينه آلیکاری که گر بکن گر دولتها ترکیه يعني حكومتها بشار اسد رينا دوان او نكارن بالسر بخوبتشن لهر داري يهر جهيكو خاصتن آلیکاریا خلقی بکن داستا دستلاتا ترکیه یا اردوغان و AKP و هر وها رژیم بشار اسد و هر وها او گروپ اسلامی کول هندورین روجاوای کردستانی بجبونه لوی درجی باندورا سیاستی هیا یعنی دماکو آلیکاری بچه اگر تشتک نبدلی وان با اوین نکن نهم دبینن لروجاوای کردستانی او دورين كو عتاج لتشبيه براني بيقومان كردن للودر علويش هنا عربي هنا لهندورا باركم سورياني هنا يعني هند برانجا كي جروبين وهانا كو برانجا كي بدلي حكومة أردوغان نينن يعني او بري عتاجي پشتی ارتجاجی نهاجی یعنی دسیونا همبری اردوغان یا حکومت اوی لوی داری بهیزه نهاجی هل بجارتن نزوک دبا اوان مها ششوی چه بابا نها کل مها پنجه لهجی خویانی نکو به چاوبا اردوغان بی گمان دخوازه بی درفتا که نها چی بویا بو سیاست خوب کار بینه لبرویجی نرینادا ریخستن ایندن رینادا پارتی ایندن گروپ ایندن کو برنگه کی بربچاو آلیکاریا گل دواری بگن دخوازه هر تشت د کنترولا وان دبا داستا کردستانی داجی مرو دگاره هند گلی وگاز ناب که یعنی نها دماکو باشوری کردستانی دخوازه آلیکاری شینا بو روجاوا هم بونمونه براستی گره دمکی بهادا ایدی سیاست توجه نبا همو دری هات ما بکرن همو آلیکاریک گهشت به هر دوره که یعنی کردا دناو خدا ایرو سیاست دانیمان عالیه که دمکو گلی ما درافشه که بهادا یا به 10,000
خلکی جانا خوش دستایا بدهان هزارا بریندار هنه بصدان هزارا مالیوان ویران بونه به میلیونا یعنی بگوری زانیاری نو رخصتنی نو نتوی زیده 20 میلیون کس یعنی باندورا به ارتجی لسر جانا زیده 20 میلیون کس هیا یعنی درافشک بهادا ایدی سیاست هرچی با مرو لهمبری هبا مرو دجمنی هبا دمکو تراژدیا کی بها مزن کارساتا کی مروی شه دبا راستی سیاست گره دانین عالیه کی لترکیا ام دکارن لسر روشه جی باخو نیو روش چما چه بو نها گره و ارتجا ل باکور و روجاوای کردستان چی بو گله ژاپن چی بو بلکه 10 نفر از جانا خوش دستان دابا چون هر تشت آماده کاری بو هاتی بگیرن هاتیه کرن خانی ریوبان هر تشتک یعنی بگوری استاندارد جهانی هاتیه چه کرن لی ترکیا دمکی کو حکومت اردوغان یعنی ای سال دبا 20 سال اردوغان لسر دست سلاطیه دنو 20 ساله دا من لزانیار یعنی نری یعنی پشت سال 2000 حتی نها نزدیک 18 جارا ارتش بوده ل ترکیه و ل باکور کردستانی یعنی دوان سالانه دا اگر خواست دوان هبا بکاری بان باشتر خو آماده بکن رینا دن کو خانیه بها بین چکرن کو در ارتجکی دا ویرانگی خراب ببن یعنی مرو بچاوی خوش دیبینه ویدیو وقتی دولید داری خانیه کلوی داریه چه جنه هاتیه خانیه تنشتاوی دیگر عادی راست بویه یعنی جدور و خویایه کو او خانیه هاتنه چکرن به شیوهی که برنگه که استاندارد نبویه برویجی پرسکری کنه بها هاتنه پیش جالیدن جی دمکو ترکیه و باکور کردستانی دوره که ارتجیه یعنی ای سال هم دبینن او ارتجا مازن چه بویه لی سالتن جی بچه با مخابن بلکه سالت هر دوامی هیا یعنی حکومت بیویسته برنگه که آماده با بو کارسات و بو تراژدین وکی ایرو براستی مرو دکاره و پیامه بو گلی خوجی بشینه یعنی رخستنین ما ین ناو کردستانی لباکور کردستانی ایرو خدمت کی گلک باش کن وکی که انور جی بحث کرد البدره گل همو سفر بر بویه لیدی ساجی بیوستی هیا زیراتر جنهاجی ام خو آماده بکن بو کارسات و ارتجین سالم بینجی کو چه دبا ها درافشا قام تدانا وکی مگوت یعنی آستانگی هنه روشا سیاسی لدجی میا دولت ترکیه و رژیم بشار الاسد برنگه کی بیست ناخذه والی کاری بگه گلیمه درافشک بهادا رولا دیاسپورا جی گلکی گرنگه یعنی ام تنی اروپا به گوری آمارن هی زیاده 3 میلیون کرد دجین یعنی گر خواسته نتوی هبه کرد تنها سری خود دکارن آلیکاریه کی گلکی باش بگهینن یلیمه ل باکور و روجاوای کردستانی هندای دکارن راستاب خوب بو مالباتین خوب بشینن بو کسوکار و خزمه خوب بشینن اوین کو کسوکار و خزمه وانجی نبن برای رخصتن خو برای او کمپانیه کو هاتنا دست بکرن برای رخصتن خیرخازی کردی انها یعنی وکی رخصتن سرکی کو مرو دبینا دبی کاری دا رخصتنا خیرخازی بارزانی هیا و هر وهای با سورا کردستانی هیا لروجاوا یعنی برای آوان آلیکاری دکاره بگه و دوره این کو کرد لدیجین برنگه کی باشه
رخصتنين ما لدروي بلاد لدياسبورا كامبانيا كو هاتنا دست بكرن جالكي حركتك باشن جالك بلاز دست بكرن اللي آلیکاری برنگکی بیویست براستیش کم نبویه یعنی وکی من آماجه بکر دما 3 میلیون کرد لدیاسپورا هبن هر یک جوانی یک اورو جدانی و به 3 میلیون یورو لی داسته کی بها دانی نه یعنی پرسک کک ولاد بله مساعده یعنی آلیکاری تین کم کرن لسر کیجا ری و ری باز دیوارن شاندن یعنی دی تسلیمی دولت ترکیه انا دولت ترکیه پرتش آستن کریه یعنی برناده ام بیجن بیلی وان یانجی ام بیجن لبرده پارتین muhalefet یانجی پارتین دن سازین دن یعنی وک براستی به هوایی که بربچاو آستن دیکه لی آلیکارین که لی اوروپا ورن دی تسلیمی دولت ترکیه بین کرن یین حکومت سوریه بین کرن یانجی ری و ری بازی دن هنن بله پرسیارکی گلکی باشه یا دولت یا ارگانیزاسیون بله به تو اوایی او نابا بگه هم دست دولت ترکیه یا رژیم بشار اسد یا نام گروپین کل دجی کردان ل آلیکاریان دا گیرکرین کردستان دیگه یعنی دماکو کرد بخو کمپانیا دست بدیگن پراکم دیگن یا آلیکاری دشینن بیویسته بر ریا رخصتن کردی بچه اجاره رخصتن کردی وکی منها ما جا پیکر او دو رخصتن خیرخازی کل هنه لباشور و رجاوه کردستانی او خباته که دیکن جهه دست خوشیه جهه سپاس و ریزه لی دسته وانجی ناگه هر داری او جی کاری وانجی خباته وانجی سنور داره لی نها او دیالوگ دناو جواکا ما پیوسته بردوان به نها هم بزانن لبون من الآمده لديار بكري كيجان جروب كاركي باش ديكا كاركي كود خدمتا جلدا با ديكا كاركي ديار ديكا هندك على كاري ديكا رابيها بجروبي لباجار دن لجهدن يعني او على كاري بيست لسر حمو باجاران ببلاو كرن بريا رخصتين مين كل بيدري کار دکن باروین باجاروانی هنه بونمونه ریخستنین دکتران هنه ین پارزبان هنه ریخستنین خوبخشین هاچی بونه نه دو من لپروگرام رادیو آشتی دنیری لودری گروپک ل سمسوره کاری که هجا دکن رو دکاره بشینوان از بخو دو جبینا ما فدراسیون هبو ما پیوندی کرد به افرینی گروپ گجنان لبیداری بدزی کار دکن یعنی چون نه گروپ اسلامی را دادم کار بکن نجی دولت ترکیه را دادم بخستنی کردی لبیداری آبابن لی بدزی و پرای کردی هوان او دشن دناو مالباتین کردی لبیداری بلاو دکن هر وحال آمده ام دزانن یعنی هند گروپ دست به کار بونه ولی جهیک دنجی جا وقتی که نها بالرياضي بروغرامي ام دكارن بياما خو بشينن او جروبين كو خدمات ديكن خدمات قال ديكن لباجارين جدا بيوندي دابن ديال ما ديال رخصتين دن يند دياسبورا بي آلیکاری کوم ديكن ام راستاب خو بريا كاسين مكيبا كيكن ور يعني حوالي با جروبين كو لبيداري كار ديكن ام بي آلیکاری بشينن برنگه شفاف بگه باجارین دن هنجی ببی رنگی دناو گل دا بلاو کنو راپورتا بدن یعنی وکی تب خوشی بحث کرد ایرو همو گلی ما سفر بر بو یعنی از باور ناکم کسک لبی داری وجدان آوری بده دماکو خلکی ما ده روشکی بها دایا به کارکی خراب بخوازه بگه دوی تراژدی دوی عردهجه ما دو تشتیتن یک جه هفکاریا گل کمروی ما چخص براستی دلسوزن کردستانی ما چقا دلسوزن هفکاریا ما چقا هیا لکماسیک مدید هم لبا دولتی و هم جید ناو لبا ما
organizasyon kirin و رخصتنين ماين سيفيل اورغانيزاسيونا ماجي هندكه لي تبلي واجي ياما يا قال ام دبينن لغورمت يا ازبارم كي انور تجيد كاري نرنا خو بيجي يعني تيساجي ام دبينن تفك او تجربه ما تنا تفك اورغانيزاسيونا ما زادتنا ديساجي به هر رنگی بریا گروبین چاته واتساپی هما بیجی وک کملا هات آوا کرن پیوندیه تکیلیه که بگینن هفدو آلیکاریه بگینن هفدو هم لأوروبا و هم جی لکردستانی منش خواه که انور دبجن مروك هفد فكرة هن تشتاده من جي همان تشت بقولنا بريكو يعني هفكارية للدياسبورا كولات و خوش كان نجاح و دكتور هفكارية ريخستنين ما organizasyonên me yên li diasporayê ji bo hawarçûna welat hevkariyek wek sîwaneyek gelo nepêwîst e bi nêrîna we tek welat em işte dest pê bikin yani û ev çawa yani bigihêje bi rengekî sivîl ku bigihêje welatê me û mebesta min ne tenê bakur rojava jî روجاوا دو جارا خرابه بله كمان يعني انها د سردم احمد خانی حتی ایرو امباسی یکتی و یگتنید مخابنا و یکتی و یگتنا کو د دلی مدایا تجار فکی پراکتیک چه نبویه لیاز باور دکم درافش کی وکی ایرو دا اگر رخصتنا کی گله کی بهز یا کردی هبا خاصة با آلیکاریه لدیاسپورا بگهینه باشور ببوره باکوریا روجاوای کردستانی هر دو حکومت ناگیر کرد جی به آستانگی بگیرن یعنی رند دانکو ام باورنگی کو ام دخوازن ام آلیکاریه بگهینه بداری لینها کو رخصتن گلک کمپانی هاتنه دست بگیرن هر یک جوان بگومان يعني بيوستي بديالوجي هي وكيم بري جامعة بيكر ام بزان كل بيداري كي هنا كي جان جروب دكارن خدمتك باش بيشكشي قال بيكن ليو كامبانيا دكارين يعني او هرا يعمل كاري كودشينن او قاس زيدانين انكو دولت دستي خو بلكي داني سر يانجي گمانين مازن چيبنكو کرد خازن لبیداری تشتکی همبری دولتی لبیداری بکن یعنی او هر او آلیکاری کوتی کمکن دکاره بچوک بو گروپ جدا جدا بچه برانگی که بها بلاو بدن او لحمو باجارو دورین کو زیانمند بونه دبی ارتحجیه ده بله از خازم پرسک وا بکم خازم دکتر و ام هون هر سی میوانه ما یه دیاسپورا دولتان گلک آلیکاری شاندن مگفقادن جی خوشکانه جه پرسی نگیاشتن لسر بسکنن دولتان گلک آلیکاریا فرمی جبو عردها جي تركيا رج دولتها تركيا رشاندن كردين لدياسبورا ما بحسكر بمليونانه لدياسبورا تايبت لأوروبا يعني بمليونا كرد هنا دكارن وبحسكر دكتور قوت يوريست أوقات ما برا آلیکاری بکن بیجن بشوپینن یعنی اف آلیکاریا دولتی جی دولتی را کدره اما چوا سر بسکنن دکتر دیسا بحث کر مثلا آواهی انفراسترکتورا هرمک عردهاج لی گلک جاران چه دبه که دبه لسر بسکناندن دبه ولاتین دنیا لسر بسکنن ای که تا آلیکاری کریت دبه به آلیکاریا خود بشوپینجی که اف دولت چه دکش وی پری و وان
اردوغان دبیجه از نف سال که ده آوا بکم جخوا ناکه سری کسکی اردوغان نف سال که ده خانیه سخته آوا بکم و خانیه به استرکتور آوا بکم و خانیه به چمنتو آوا بکم و خانیه ج تختک آوا بکم ده نف سال که ده هرما چاوا آوا بکم حنکی خو بکه دکم یعنی کردین اروپا لدیاسپورا دکارن دوی پرسیده چرولي بليزن ياجي دكارن شبكن دكتورة اشتدس بيبكم تو دكتورة هوارچونه ويه نوفنتويه كردين دياسبورا دفرد رولا خو چاوا دكارن بليزن جبو شوپاندنا في آليكاريا بمليونان يورو كوجي تركي رچويه دفي عد هجه دي وفان دي مني نمروفاتيه كم دبينن كو بشتي حفتي ودو ساعتا آليكاري هنه گياشتيه هنجيان بله زور سپاس پروبلم یکم که نهری آخفت بله ام داگر کرن تا داگر کاری مهیه ام نکم تشکی بکن اف 100 ساله ام بن دستن و نه ام بن دستن یعنی چه صدی هشتیج عسکر ترکو تانک ترکو در ترکو حمیل حریم کردستانه اگوت باجار که رو دوچون باجار که دن دست به که باجار عسکر ترکو بیت باجار درکت عسکر ترکو بیت داگر کره اما کرداج ما این اف مثلا ام نگیشتیم نه باشور کردستان تن آلی کاری کرد روژاوای کردستان جا آلی کاری کرد برگمش بیر نکرد ایوا سوری کردستان جا آلی کاری کرد خرای بارزانی جالی کاری کرد و از دوسته هر دو موشی هر دو جالی کاری میکرنه 7 رونه 100 تانک مازوت بر سنور ترکو سکنیه نه سنور ترکوه سنور مبین مایه عربه به ترکو را اون ناصر یا تروریست نهلن در باز به چه موت نهله؟ دیوالا ترکو نهله یا؟ ولی گوه هم خود جدا بکن رژیم اسد و رژیم اردوغان یکن فرق نه چه پرد تنج بو ترکارا داره دولت ترکو بگو 37 میلیون دلار هم دمه کتی مال بات اردوغان بله و نه من گوتی امریکا گوتی اسد 900 تانک هيا كوارن حلب جي جراك امروشي سوري حمي خبردن عفرين تربو سبيه و هريمو حمي داگر كري تركوه بس كي بندست تركوه حمي چتنه داعش قاعده و نظام كيو و هر یک سر کسی دن آدکه خیرخواز برزانی آلی کاری آنی جندرسه آنی عفرینه و ویدیو دوجه گهداری کرد مدید بله همی چطور به زوره روژاوای مدگوت حتی نگهشت آدی آمانه کنوای سکنیه نابت کار بکه چون دولتی ترکو نخواسته و تیل آولی آدی آمانه و خلکی دمره و بلدوزر گلور گرک هم یک کردستانی بفکرن برای همه تشتی بله چه آلی کاری گرکه یک طرف ترکاد آلی کاری ناگینه ریک انقره و کردستان برفه قپاته ریک دندر ارتحجین خرابینه ایرپورت همی قپاتن تنیا انتاب بکریه و هاوجی نکنه وی آلی کاری بکه ده چو به آلی کاری چه آلی کاری گرکه تو نکنه تشت بورگینه تنیا تو کنه پرا بورگینه پرا جیتا برن ترکیه ترکوش تا حجز دکه یعنی ترکوت نکنه آلی کاری بکه و دزیجی که آلی کاری بکه سباه بکوشو نبی والا هوا که بدزیو یا ریکی تنه هیا و تشتی درمانجی نگرکه یک اوارو بیجو درمان نگرکه انسانی تندرستی یعنی دکتر اوج نگرکن از نو اکیبی که هم دارن کردستان ده روزدن یک پروفسور که نورو شروع و یک دکتر هم 4 دکترن هم دچن
تشتي تدخوزي تشتي الور جرك تكون الهوليرة بكرة لروجافا بكرة هم جمريكا نو خوزم هم ريكز مكنا أقول معنا أولي كوري بكم يا باطوني جراكن شودر جراكن كنجي جرمي جراكن بوزورو جراكن لعفرينه وجندره سه بالو بسر مكتنا سه بالو یک ترکوه یک عربه و یک عرض حجینه بله یا یعنی هیچ شانسی متنه سدی نود کرد عفرینه نمون و دی بن عرض حجینه گوه دنگی کردی دیته یک هوار دکه لی دهرن درنی عرب خلاص دکن گرک امویجی بیجن دی ازوارم بیجن والا اواج وی باشتره و اواج وی باشتره نراسته بو ما همیا کرده مال ما خرابی ام داگر کره خلاص نکن ام دا بنتشتک این زلزله بسر مواره این زیدت کر بگود اوه ما گمار ببه اوه خود نامینه چور و نخوشی و با و زایش نوک دبی چور و نخوشی ایلوشا حیوان ما گهارده بن باش خواهبم جناب تارو جهایتی مسیرات شانو قصدیم او سراتونو شانو ما این زوم چی که بسر مواره یا تندرستی متنه صفره نه موبیل خسته خونه مهنه یعنی پر کیف کرد مساکر سادس د امبولانس از نو اکیپ مای تندرستی امبولانس ما ل بر دری عفرین سکری عرب نل در باز نظام سوریه نل در باز بی کو پنجی نیوی بمده از در باز کم رشوت ها دولت ها بیشه اما کار ملور چیل اروپا یک امزوره لپارلمانتار خوب بکن لدولت خوب بکن و هزی ماهیه هزی ماهی چی؟ دنگ ماهیه ام چون با بجارتن هم دنگ خوناد وی پارتی ناد اگر پارتی پشت من اگره جناب سر آلمانیا دنگ کرد آلمانیا به ترکو روه گوتن که دبی چک بریک چک آلمان و ترک یا رفراندوم کردستان عراق چه بو یکم کس هم بر سکنی آلمانیا بو نه ترکو بو ترکو چک لیدو آلمانیا سربخوی ملت کرد رفت کرد چک دو ترکو لعزمان طایره ملمرا شیبون فوتوگراف دکشاندن دان ترکو 5 میلیارد دلار داد اورو دان ترکو و اردوغان دعوت برلین کرد و گو از دیجی دولتی کردیم کی دشمن تیمده که روسیا آلمان لی اردوغانه گرک امی تشتی فهم کن اگر هم بر دولت خلور داخل و نکن ایدی بس اف دیپلماسی و نظام چیک سر میدم بره خلک میته کشتن 17 پسمو میمل سلاح مرنه لعفرین جمرنه جندریس کس نام پسمو بن چودر رو دعیشه اجل بر آلمانی والا دیپلماسی بکم آلمان نو گرک اسپیده رو بیجم هر شولتز تو چید که وزیر داخلی ما داره ترکیه به وزیر داخلی ترکو رو دبی اتشار کرده کرد وانکی زوری مکه یعنی شنی تا 1000 کردی بکوشه پنسیدی بکوشه کردی مدخو دوه بله بگورد که دلی هست میگه مدو چی اگه دلی کردی بلنده به رجا دکم بله برز نجاح و تو سروی پرسی چه بیجی کردین لدیاسپورا کردین لأوروبا دکارن لولاتی کلی دیجین چه تأثیری بکن که یک آلیکاریا که جی دولتان چوی دولتی هر دو دولتان چاوار شوپاندن و بگهیج مغدورین هر ده هجی بگهیجن باجارین کردستانی جبر که چاوا ببن باجارین کردستانی نو نشتجیجی کردستانی نو کردن ام رولک چاوات کارن بلیزن ام کارن چی بکن رخصنما لأوروبا جی هنه دیاسپورا هنه ام به هفر دکارن چی بکن به تنید کارن چی بکن لوبیا ما دوی چاوا به تبخواجی دناف دیه بسالایه دناف دخباته دکه ازانم نرناته چیه مل هسته دکتر و نرنا دکتر گهدار کر که امزیده
تشي بيجون جهمان ولاتي من لألمانيا بلي بله برا كرد دبيدا ميتا نب رنجكي شورشگري بآخبه نب رنجكي هيجان وهيزك جبو كشتدا مايان هيزك جبو هر ملتي بي بنجها ملتي بي لي ام نهاكي دبيدا ميدا ام وكا ميكانيزما هري راس بو درباس بونا في آلي كاريه برنجي فرمي جبر فيكي ما بيهترين ما بحسا حكومتا اقليم كر وهروها دزگهي بو ايرو گريداينا بوي حكومتي ام قالكي ام ناخوازن شروفك جبو قال تشقد راق هاندني دا قالك تشتا شروفك توي كاري بوشتكي وهروها توي كاري تيشينيش جبر فيكي مسألك حتى تدركبي سر دزگهك راق هاندني بيويستا يك هاج مسألة أخلاقية درباس هنا با آليكاريا إيرو قلكي بيويستا جوزاني بن آليكارية جوججن وزارو كارا روزا خان از بخسر دزگها لفر الباجاري دسلدورف بهورك تبليها فيبو يعني تركاتاني عرباتاني كرداتاني او آلیکاری برنگکی حاضر کرن از ما مجهی سکناندنی و رنگی آلیکاری یعنی جلکو برکن هابینی بون مثلا قالك يعني جهي سكنان حتى مسألة قوت ركلامك بدي في ملتي قو تشي بيويستا قوت في ملتي ربش بني كسي قو هي مسألة آلیکاری هروي بردوان بي ليل باج امز بانغاخو نتشي برنگكي ملتي برنگكي دزگهي رنگكي فرمي ايرو بيويستا داخوازي جنا هيا حيوانا افتش گلكي بيويستا گرك املفي خديبن جني جو ايرو الحال كينا مثلا فيتامين وهروها درماني جو اوجن دوي روشي لدرباس بيويستا ايرو مثلا قاكوت وشاكيتا گرمبوني او جي بيويستا وهروها تشتي هري جرينج وتشتي هري بالكيش مثلا او كوني جو بحمو دريغو جيانا خوا بي بردوام از براسي از وكا كسايتي مقالك يعني وهي از بردوام مقالك دزقه هذا ليه نبي ويسا از بروباغندا كي آلي رجي تشيكم لي از دبيجم آلين برنگكي ديار بو إيرو لألمانيا بو كسايتين جهي ريزي بيويستا روزا خان بيويستا أزبيجي بيجم مثلا إيرو إيدي نما بحوري جم كسايت جم ملجي تشيبوا ودنگكي خورت باش هات قالوا اف آليكاري بكن في ملتي يعني ناقلي في ملتي فرا ام تجاوزا وين نقطة جيبكن وبخورتي أزبيجم از وراستيكي از بيجم از نخوش جديدكم دزگهي ايرو برنگكي فرمي لألمانيا از نخوازم بنافكم دوباره از ليبورين يجي جواب خوازم كاركي جهي ريزينا جهي بهورينا آليكاري وبگهي لي دميني مثلا او ميكانيزما گوبي درباس ونديسا از دوبارتكم فرميبون ام بخوازن نخوازن ام حتى صبحي بيجن حكومة أردوغان مسؤولية أخلاقي دراكي حكومة أردوغان ولوتكي أم إيدي أم تشتكي أم قزنج ناكنش خورا يا هري جرين أو ميكانيزمها باش كسي حقوق ناس سر في مسألة دسكنن نقو أم داخوازي كي جواتكن سكنينا وزانن بشرنكي بشهد الدواء روزا خان أزي بتشكي جدما هبالي خببم مثلا ايرو عفرينه تشتكي بلكي راغاندني نبوجه سكناندني وايرو آلا كردي قرك تحليق وظلم وزورك او كما جو آلا كردي جوا ملتا جبن جلي خدر خص جبن واكا بلا وبن واكا برادر خص ورابون جوتن جو بافيكال روزا خان اب بافيكال اب جوتنا بابو وكالايا لعفرينه دهاتا جوتن وچونه پیشیا خیرخوازی برزانی ایرو لیسا از بیجم
إيرو أذهبي كمظن ديما بو أم بردوام بن مثلا آليكارية دا هروها مثلا راق هاندني برا أم بتشكي بالشفافية وبحساس مثلا راق هاندن نهر دركة بيسر راق هاندني وهروها أم نهر تشتيجي بلا بكن جبرقو نقطة بنقطة سر في ملتي فريشان تي بله بله كيك ولات از اشتاجي بپرسم و دور است خوازم لكيكيانوار گهدار بكم ما بستامن آلیکاریا کو دولت یادشینه و کو هنجید ویدیو ادبینن دمادی ادبینن هوارو قرین آگل دبیجه که آلیکاری ناگیجمه آلیکاری لسینورا ده سکنه آلیکاری لباجارا ده سکنه organize kirin tune afade hawarçuna dewletê dest datîne ser her tiştî û biriya wan û ew jî ne organize kirîne alîkarî nagê ji me. Dîsa dipirsim em Kurdên li diaspora dikarin çawa vê alîkariyê bişopînin tesîrek çawa li Tirkî bikin ku ev alîkariya mezin ku digirin ji bo vê erdhejê û ji bo van mexdûran ku nagê ji wan dibêjin bi qertona tiştên baw bahozê baranê berfê cilêtên şil dibin em nikarin li xwe kin yani em ji serma diqerisin tiştê ku alîkariya ku hatî ku digê ji me jî ne durist digê ji me. Em Kurdên diaspora dikarin çi bikin ez ê dûr dixwaziya nerîna Kekiyanwar jî bigirim kek welat. Em dikarin çi bikin ji Ewropa nimûne Finlandiya, Swêd, Almanya, Brîtanya ya jî Fransa. Em alîkariya xwe çawa bişopîn em dikarin tesîrek çawa li Tirkî bikin ji ber ku herêm mezin e, birîn giran e, rewş giran e, alîkarî jî mezin e û alîkarî nagêje. Em çi bikin? لبر چند مجارات رو لازم به کورتی اماجه بوام بگم یا یکی براسی شاندنا تشتان بو لدیاسپورا مرو تشتان بکره بشینه یعنی تشتا کون بکه بشینه بو باکور و روشوای کردستانی تشتاکی گلکی زحمته خرجکی گلک گران جیدشه دولت جی دستانی سر یعنی او ری براستی گرتیه alîkarî sînora ma bele بله کارسات بری داجی حواله ما یعنی رخصتنین کو خبات کرنه تشت بونمونه دما ارتجوانه نشاندن ابو الیکاری خلکی بشی شش ماها گمرکی ریدای کو تشت بگه بشتی کو رشوه دانه و بشتی کو هزار بلانی نسری و رخصتنا حتی کوکارین تشتکی وها درباز بکن یعنی به هزار من رخصتنین کردی لدیاسپورا تنی بکم کرنا آلیکاریا مادی یعنی پران و شاندنا وی بو کسو رخصتنین جه باوریه اوی بکارن خدمتا گل بکن یعنی ریا کیدن بوما بو کردین دیاسپورا تونایه داماکو ام باس آلیکاریا نتوی دیکن یعنی بر جامعه بکر پرانیا وی آلیکاریه برای دولت ترکیه دشه اوه دماکو هلوجارتن نیزو که رژیم دستلاتا اردوغان براستی دکار هر تشت کنترل آوان دا بین رینا دا رخستن اگدن به آزادی لوی داری کار بگه لی رخستن ناو نتوی اوین کو درفت ماهنه گروپ ماهنه اوفیس ایمان هنه لدواره کو دکارن لوی داری کار بکن اموان ناس بکن یعنی نها چالاکوان مرخستن مالنا و کردستانی چه بل باکور با چه روجاوا با گر رخستنی وها بن بدن ناسادن جمره یعنی ام زیادتر حاول بدن گل کوالیکاری دیگه بلا بریابان رخستنا با نهال فنلاندی حش نهر خستنين ناونا توي هنا براكم يعني نجك يعني جهر كسي يعني فنلندي على كاريا عندك والله تنجي وهنا يعني خاطا سوريا ناونا توي هيا ام بيجن رخصتنا دكتورين بالسنور هيا هند رخصتن هنا كو
لفنلندی هاتن اما دامزراندن و کم بیجن یعنی یه نوانت هیو کی فیدا اینترنشنال هیا یعنی گله کنه امین کو کارو خباتوان ل دورین کردی ل باجارین کردی هیا اموان ناس بگن ام حول بدن کو آلیکاری برای آوان بچه بله شبه بگه هدوری او جهی باوریه نه وكذا كي دكتور جامعة بيكر مثلا كو ألمانيا دمكو جهد دا تركيا يعني ريزي تركيا دقيقة از باورنا كم يعني ألمانيا يعني ولاتك دنيا أوروبي يعني هر جهك جي حسكرنا جي تركا با يعني جي حسكرنا جي حكومة تركي با وان نزوكي خوب ببینه همون جاری مثلا برجواندیه یعنی برجواندیا خود دوی داد ببینن لبروی کو ام بکی کرد ام هیچ تا نبونه آلترناتیو براستی یعنی تو هر چهار پارچه کردستانی جی تو لیبنری راستا خباتا میان نتوی بردوام زیده 100 ساله براستی یعنی 103 سال هم داخاز سرخوبونه دید یعنی بفرمی به شورش و به خبات نتبعی لی او یکتی و یک گرتنا ما تونایا ام پرچه نه پارتی مجی یعنی نها ام هیچ یعنی پرانیا پارتی کردی ده سال 87 دامانه سوویت بری نمایه سوویت شویه یعنی بنا گراجی تجاری دولت اروپایی و امریکایی ناتو نایره بده لروشالات نوراست حکومتکی مارکسیستی کمونیستی بچکر یعنی او حزر و بیرا بری 60 ساله گره بگوهارین یعنی بگوری روشا ایرو گلیمه داخازا مافی خوب بگه یعنی بو دنیای دربه و هیچی زلال نبویه دجمن ما سرکی لروشالات نوراست ایران و ترکیه نهال ایرانی شورش جنجان آزادی گلک بهزه یعنی حکومت ایرانی کتیه روشه گلک آلوز ده از هیوی دیگه ما شورش سر بکبه ببی رنگی از باور دکم نه تنی روشالات کردستانی باشور کردستانی جوی رزگار به روجوای کردستانی جوی رزگار به چون هجمونا رژیم ایرانی لسر عراقی لسر سوریه حتی لسر باشور و روجوای کردستانی جی برای پارتی ما مخابن هیا یعنی او لوازبون حکومت ایرانی به باندور راستخو بکسر بشندن کردستانش یا ترکیه جی مثلا ناتویا نها وکیل زانن پشتی کو روسیا هرشی اوکراینه کرد ترکیه هجی خو سراس نکریه گلو دیگل ناتو دایا یانجی براستی آلیکار روسیه ده مثلا اندامتیا ناتو یا فنلندیا و سوئد دجمه دیدیه یعنی ریناده کو ناتو به حزب با هرتم برنگه که مثلا کردی کریه پرسی خورا لی پیوندی به دیگل روسیا دیگل پوتین نخوازه دیگ بده یعنی فنلندیا کو سنوره که زیده 1300 کیلومتر دیگل روسیه هیا د برجواندیا روسیه دانی نکو به اندامه ناتو فنلند یا سوئد جی هر بها یعنی وکی اندامه کی یکتی اروپا ولاته کی بهز لاسکاندیناویا ناخذ به اندام ناتو اند برجواندیا وندانیه ترکیه جی کتیا الیکاریا برنگ کی راستا خو نه راستا خو کتیا الیکاریا پوتین د شر روسیه د اوکراینه ده اجابه تشتانه یعنی مرود کاره د پیوندین ناو نتوی داش بکار بینه لی لوبیا ما نه بهزنینه یعنی راست کسایتی ما گله کنه بس آدم بلکه به هزاران چلاکوانی کرتنه لی وکی برایک وکی گروپک ریخستنک یا پارتی یا یکتیه کی نوبر پارتیا کو برجواندیان نتوی هر چه پارچه کردستانی برچا بگیرم مخابن ما هیچ ایروج منینه
إجا سردانکم مرو پێویستە لەسەر بفکرە و ڕاوەستە لێ فۆکوسەمەیە ئیر و گەهاندنا ئالیکاریە بە بۆ باکوور و ڕۆژاوای کوردستانê کەکی ئەنوەر پرسیارێکی gelek hêja ji me kir ez bi rastî dixwazim berêka ew programa bidawî ez vî pirsiyarê ji wî bikim yanî ew xwe ku niha li Amedê ye li Rewşê dibîne rêxistin û çalakwana li wê derê dibîne belkî agahiyê me li ser dewerê din jî hebe wiha û necaxan eger pêşniyar û zanyarî ve hebin li kîjan dewerê kê baştir dikare xizmeta gel bike bilaw îr û destekê bidin wan em her me bê em alîkariyê bi wan bişîne bilaw xizmet berfirehtir û baştir bibe. بله که انور دکتر گفتن قرانه که انور دواره آلیکاریه ده شخوا که کلات شی پرسا خودی که دبیجن موجی زانن دبیجن دماکو دنگه نالی نیجی بن کابلا دهات کستو نبو دما دنگ بلیا نه کس هاتن وک وجی گوت پشتی هفته و 2 ساعتا هی نه آلیکاری هات دوباره آلیکاریه ده جبو پرسا من که انور تو جی کردستانی بشتار ده بی و تو دناو بویره ده تو هویت جی اوروپا و جی دیاسپورا و جی کردین دیاسپورا چیه داخوازیات پیشنیارین تا و انفورماسیونا که تو کاری بدمه که ام بریا چارپرمدیا بلاو بکن که ارگانیزاسیونین لریخستنین لدیاسپورا جی سود ورگرن چل باته هی کرم بکن. Yani ez di serî de gelên me yên ku li Ewropayê dest bi ev alîkarî kirine, ev xebat kirine em ji wan re spas dikin. Yani tenê ne zelzeleyê de em tiştên dinan de jî em her tim em alîkariyên bi taybetî li Ewropa em hîs dikin. Yani gelê me yên wî derê em baş dizanin ki pir baş organize dibin. Ji aliyê maddî de em bêjin derfetî wan dibe ku hin zêde ne. Lê wexta ku ew alîkarî em bêjin were belavkirin yan jî were şandinê de li gor min jî rê û rêbazên rast werin bikaranîn ji ber ku yani em her tim dibêjin gelê me bin dest e em destê ew kê dene devletên dagirkeran dene hiqûq artêş her tişt destê wan dene û hen pir tişt em gerekî bi dizî em bi ew kê metodên din em çêkin ku em xwe bigêjin gelê xwe ji xwe ew felaketeke bi rastî pir mezin e yani yek însanê me tune ku bêje ez derfetê me heye û ez alîkarî nekim çünkü ew trajediyekî mezin e mesela ez îro Diyarbekirê me xaniye dema berê min dî min hîs kir sankî ew zelzele erdhîş çê dibe yani ew psikolojiya me xirab bûye yani yên ku mayîne psikolojiya wan pir xirab bûne yên ku çûne ji xwe çûne lê çûyîn hene mirin hene bav zarok keç dê yani hemû bi hev re mirin e yên ku mayîne jî yani dê çawa bijîn yani ev ya jî pir zehmet e tabi alîkarî wexta ke em behsê alîkarî dikin tenê xwarin yan jî em bêjin cihê mayînê nine alîkariyên din jî henin hevalê me gerek hesabê avana jî bikin alîkariyên psikolojîk henin alî ji aliyê din zarokên me hene zarokên pir zarokên Kurd henin ku niha em nizanin destê kî de ne yani dê aqubeta wan çawa be yani wekî trajediyekî Dêrsimê em dîsa trajediyekî em rastê trajediyekî werin yani ev ya jî wekî rojevek tiştiyek mezin e tabii yani ana ev ketiya rojevê hin kes li ser sosyal medyayê parve dikin pir zarok henin dê teslimê devlet bikin devlet ev zarok dê çi bikin polîs leşker yani bi qestî zarokên Kurdan digirin dikin leşker yan jî em bêjin hêzên evlehî li hemberê Kurdan bila biçin şer bikin lê mixabin yên ku mesela em devşirme dibêjin ya eslê xwe Kurd e lê bi hilbeş hişmendiyê ka em bêjin Tirk yan jî bi destê devlet hatiye ew mezinkirin ew daha xedar dibin daha zalim dibin yani ew
تاريخ ماجي أبيها نشان مدايا مثلا بحث جيتا مديكن أو دم فايل مشغول دكن ينكو إنسان مرة راندنا كشتنا بري وان ديسا دستي وان ده مزنبونا لي أم بالا خوب بدن أف زارو كانجي دبكو أجبوان أم بيجن كوميسيوني كدن يعني شو كوميسيوني آليكاري أم بيجن آليكاري مروفي يانجي أرزاق يك كوميسيون جي جبوان بطيبتي أم بانجا بارو دياربكر دكن الهرمي هزك مزنه كوميسيون يوان و يا زارو كانجي هي دكارن للسروي لكونليك بكن يادن انا لدياربكر از بيجن كاس باور ناككو لجدر و ام بيجن اليكاري ولا شخو حف ولاتان اليكاري دانا دولت بده gel يعني ابيا نممكنه يعني كاس باوري يعني انا دم پاندمی داشی هم دزانن مثلا از بخواجی مثلا مدید پاندمی 3 سال قدیه یعنی دولت تنه 2000 آلیکاری دانه مثلا از جی بطال مکار ندکر فلان تنه 2000 لیره پره دانه yani devlet nada gel devlet Türkiye yani bir mantığı ki juda demeşe yani jibo gel hizmete gel yanjı em gel xo be parizin mantığı wan ne use u nohaji siyaset dikin yani li ser erdheci siyaset dikin terdevan siyasete mesela dema beri medit dimenek heye yek ek hatiye derxistin kesek hatiye derxistin şaradeye İstanbul'u derxistiye ana dimen nuket tabi devlet nikare her tiş seri her tişte bige edi dest herkesiyle telefon heye dimen dikişine agahidi de herkes edi rojname gereki yani kare gelexo agahtar bike şaradeye İstanbul'u en bejin ekip avan yek derxistiye afad diçe desti wan ra ev digre yen kuatiye derxistin digre dibe bun herin qarış nedin o nişan de me derxistiye yani tiştek ne kiriye yedin kiriye ama dibe me kiriye ev alikari jî bigêje destê devleta Tirk de devleta Tirk bêje em dikin şixûn nikarin bikin jî yani ev îşê 15,000 lîra nine yani tiştekî pir eyb û şerme Serokkomarê Tirkiye radibe dibêje em ê 10,000 lîra pişra got em 15,000 lîra yani 15,000 lîra îro ew makine cilan em bêjin 25,000 lîraya yani ew qazayat heye dibe ez heta salekî ez Ekim az mağduriyet ji holê rakim eviya hemû dereve lê xisareke madî û pir mezin jî çêbûye ez dîsa werim li ser pirsa kek welat ana bi taybetî li diya yani ez bixû ez bavên Kurdistanê ez pir bawer dikim yani insanên durustin çünkü me pratika wan de jî me dîtiye yani pir tişt hene ku siyaset destê xwe neavêtiye em bêjin ew nekiriye neçûye ser lê baroyên Diyarbekir yên baroyên heremê çûne ser kampanyayên wan hene pir saxlam in yên din jî Partiya Azadiya Kurdistan PSK û TDK tevger û PDK jî kampanyayek daye dest pêkirin kek Mustafa Birêz Özçelik jî ji xwe li vaya Diyarbekirê ev jî dixebitin kampanyayekî fireh didin dayine dest pêkirin ez banga wan jî dikim yani ev kampanya bir şekilde organize gere çekirin yani usa spontane nabe pir alikari çun ci erdheci alikari hemû li ser erdêne yani be kontrolün yani ihtiyaç were tespit kirin û pişre alikari were şandin û bi taybetî bila bala xwe bidin gundan gund û navçe bi rastî alikari neçûne gundan pir gund hene ev gundên me re jî bi taybetî pirê wan jî ji ber ku Kurdên Elewî ne bi qestî jî ew sadikin alîkarî naşînin naçin hewara wan yên ku alîkarî dibin alîkariyên erzaq û yên din bila bala xwe bidin gundan jî alê din jî kampanyaya HDP jî heye partiyê din jî henin dîsa em bêjin wexfa dezgehên evkê alîkarî ya Barzanî hatiye xebatekî pir mezin û berbiçav hene em spas ji wan dikin û alê din jî xebatên hêva sor jî henin yani em tu xebatên Kurdan înkar em nakin serî de jî me got li Diyarbekirê çi dikandar dibe çi xwedê dikan dibe çi xwedê pastane dibe xwedê otel dibe herkes deriyê xwe vekiriye bi niyetekî pir paxij hatên xwe dimeşînin û Kurdên me yê derva jî rast ew e ji bo Bakurê Kurdistan ez dibêjim bir alîkariyên xwe teslîmên saziyên Kurdan bikin
چه هدف دبه چه پارتی آزادی کردستان دبه حق پار دبه باریون دیاربکر دبه ev insanên me ew saziyan de xebatên pir durust dikin bi dildarî dixebitin û bi dildarî jî saziyên me yên Ewropa dikarin alîkarî ji wan re bişînin. Çend notên me hene ez dixwazim par ve bikim pir ew kir bernamezî pir pêj bû ez bawer dikim. Çend not me girtin ez dixwazim avana hêz bikin ez ê biqerînim. Ez bêjim alîkarî bê kontrolin devlet nikare organize bike pêwîstiya çadir sobe yani cihê mayînê heye bi giranî. Yani her tişt xwe xwarin nene xwarin yani ev ne mesele yani xwarin mühim e lê xwarin herkes li ser xwarinê alîkarî ew dike. dibêjin wargeh û germahiyê ji mer pêwîstî. Ya mesele ew lû midî camêr ew ke çadir ji wî re çêkirine çadir şandine röportaj dike dibê wala sare. Yani tiştekî xwe germ bike ji xwe yani pir sare yani binê sıfırê de sarekî pir Tekên wer te got partiyên Kurdistanî jî kampanya vekirine û bajar bi bajar digerin û organizekirîne û mereberê xwe bi wan alîkariyê bigîne wan û wan hevkariyê bike. Pirsek mişte hunermendên Kurda navdarên Kurda deng ji wan bi min nizanim ya min edîtiye ya deng ji wan nayê. Deng heye organize wekî sazî organize bûn tune yani deng heye bi şexsî herkes yani hissê xwe îfade dike xemginiya xwe îfade dike lê dema yekîtiye yani her alî de em gerekî organize bik yani çi siyaset dibe çi rêxistinên saziyên sivîl dibin çi karsaz dibin lê ev alîkariyên me çünkü pêvajo pir dirêje yani ne qediye nû dest pê kiriye tramvayekî pir mezin mesela min gotiye tenê li Diyarbekirê 5 saet bîna xesarekî giran girtiye lê acîl gerek werin valakirin ana ez her roj çend însan dibînim dibêjin xaniyê me ew bûye teqiya ye qelîşiya ye em derva mane em çawa bikin yani millet hê jî li derva ye yani devlet dibe ku hin gavan bavê je lê mecbûr e lê em dizanin ku devlet pir organize nene mesela devlet çawa organize ye ana em 5 kes em rabin em ji bo heqê xwe yan jî em tişkî rexne bikin tişkî bikin devlet heye em devlet hîs dikin bi jopa xwe bi gaza xwe bi her tişta xwe heye yani devlet mantıqa wî hişmendiya wî êdî wiha dixebite yani ez çawa ez gel ez bikim bindest em çawa gel bikin bêdeng medya bikin bêdeng bi zû ve devlet wiha dixebite mesela wezîrê karê hundir heye Süleyman Soylu yani tiştekî acayip e yani mesela çawa mantıqê wî çawa dixebite bi hîsê dijmenetî bi hîsê ew dixebite yani mesela tiştên wiha de tiştên wekî felaketê de jî hêla jî siyaset dikin ew dibe Şaredariya İstanbul ji me re tişkî neşandiye ji xwe belediyên Diyarbekir yan jî heremê hemû destê qayûman de ye hemû destê wan de ye yani destê HDP bûna dibe ku wî demê de em daha belkî wan jî bikaribe tişkî bika lê ew jî tune yani li ser siyasetê ji xwe zordariyekî mezin heye lê siyaseta Kurda dîsa jî di nav ev siyaseta zordariyê de ji ber ku bigêje hawara gelê xwe bi rastî çi destê wan re tê dike û ev organizasyon ew yekîtî jî bibe sebeba yekîtiya siyasî jî yani sibê dist. Belê doktor dixwast çend got nabêje ez ê gotnê dawî yê we hemiya bigirim karmendek devletê vîdeo weşand bû bi telefona xwe dikir hawar û qêrî nizanim wedît nedît li ser gotina kekê Enwer digot ez zanim ez hîç nexema min çi were serê me ku zanî bû ku karmend wê çi bê serê wê bi vîdeo bi telefona xwe xaniyek qatek digir digot ku ev dezgeha dewletê ye tije dokumentin tije arşîvê ku fen û fûtê ku bûne ev avahiyê ku çê bûne tiştê ku bûne dibêje dibin kavila di nala xelkê ye direktorên dewletê afada dewletê dixwaze vî xanî xera bike hay jê hebin bine vî xanî xera dikin delîla ji ortê radikin ew rîsk da ber çavê xwe
بوي تلفون اخوا او فيديو لدنيا بلاف كر المديا دنيا سوسيال ميديا بلاف كر ديسم خاص از بيجم لما مجيك كيانور برسيكو ام دكارن تشاوا في اليكاريه بشوبين ام تشاوا جي اوروبا كارن تسيرك لتركي بكن كو اب اليكاريا كو جي دولت در بگي جي بيويست دكتور تدخواست چند گوتنا بیجه ببورم رینه داته بس فرمو کرم بکه گوتنی خونی داوی بله زور سپاس بله ام چلا بال خودم نها روش ما آلمانیو تی گورتن یعنی دوی تنگیه دا دوی کارسته دا دوی اوه دا تلفزیون آلمانی و رادیو آلمانی و قضاتی آلمانی راستی دخ بیشه یک جوا کدوه تنگیه دا ترکو بچکا لروجاوای کردا دخه قضاتی آلمانی نها ده بیشن کو ترکیه آلی کاره کردا ناکه مثلا دوستی که من های فی با من تلفزیون دور ده قناتی دوام درکت او چه کارمه بو حتی قناتی دوام آلمانی آتا دست پیکری روش ترکی خبرده گو ترکی دولت کی سخت ہے لام چه کن بکن ام که کرد دیاسپورا بری ام داختل سر اروپا بکن ام سر پارتیت خوب بکن ایدی بیک بن بله او کرد ما پارتی نه و نه خواستگاه پارتی برا امزانن چنه نه کردستانی نه ایدی بیک بن جبهه خود چکن درک خود چکن لندر پارلمان آلمان مرا گوتن اگر کرد هرو پارتی کردا کوم ببن دولتی کردستان استقلال اعلان بکن یک پیشنهاد کنه نکن بس ام که کرد دیاسپورا وقت ناری گوتی از 100 پشتی ودگرم روش آلمانی آتخ نوک بره تی گورتن یعنی رؤیا ریک جاوی رندینه چول ترکیه دنارن نوک بری هاتی گورتن حتی هنه کنه دبین ترکیه ناتو درخینن او ترکیه نواب روسیا رو و امریکا رو بس یک آرمانجه دولت کردستان چه نبه تشکیده نبه چما زانه بنگهی ترکیه قانونی نما لوزان 1923 نما و کرد ما نه آمدانه بداخوا گرک ام زوره لپارلمانتار خوربل آلمانیا بکن بیجن حقوق ملتی کرد و زوره لپارتیت خوب بکن ایدی بسه 100 سال بیک بد اینا بن یک ام خجوه دشون و سر عفو بکن ام نفرمینه ام کرد نفرمینه ام نه دولته بله سپاس دکتر خوشکا نجاح برز نجاح و گوتنی تنی داوی مهاتن داوی برنامه خواه از میوانین دنجی گوتنی ونی داوی بگرم بله روش خراب بله گوتنا منی داوی راسي كاك انوار قالك تشجيبو تجبر بلو از دوباره ناكم هر وها بيويستا خالق قالك يكرين نخاسم اف دزگه گو ايرو روجانا ولات را دشتغلن ايرو افجي كومنتي برنگي چه صورت و هر وها فيديو برنگكي گو كاميران صبا بعد كومنتي خوا بگهينن كسي ناف دولتي كاك انوار تشتكي قالك بيويس گوت و ايرو وكا ام بلكي ناقص يكدنا ام هي ام دوي مرحله دنا كاربر دوامه يعني جبوغو نوكا تسبيكي وكا هيجانك بتشوشك بي وايدي بطف ايدي بيشياما كاركي قالكي قرانا تشتكي وكا ما وكا از نجاح ليبوريني تخازم و ايرو كردستان باكور ديار بكر وحمو باجارة و مقالكي بحث ناكرج برقو كاك انوار باش وقت داويدري از برنگكي خرد بيجم از بيجم ايرو تبلي قرق تحلية قوتي دنا لي دريه آلي كاريه جورا هنا چملتي وكا برنگكي فرمي بونا حكومتي ام بخوازن نخوازن ايرو فرميتا حكومتا ترك الوروهايا وهروها آلي كاريه ملتي كرد وجوا دايكي قو ايرو نر خودكن بخش ويناني واصوكا ورحي خوش ام قالكي دشيوبينن هروها تشكار بي كاك انوار ازبري خو بيستد دمتا ايرو
مثلا دی کومنتا پێشەڕۆژی وێ گەلێکی پێویست بێ پێویستە بێژی ئەس بێژم ئەنجومانە ئەولەهی ئیرۆ بڕنگێکی فەرمی وێ دەریێ ناوێ بابل هەوا وێ بڕنگێکی فەرمی بەبێ هەروەها جڤینەکە دی ئەنجومانە ئەولەهی هاتە ڕوونشتن گۆ بەردەوامیە کار پشتی 6 هەیبە بۆ دەرباسی حکوومەتێکی وەکە حکوومەتە ڕێجیمە ئەلئەسەد ئەد بریارێ حەساس وێ باندۆرا وێ سەر ڕەوشە ئینسانیژی وێ هەبێ ئەم بخوازن نەخوازن دوا ساڵێ داویدا ئیدی ڕەوشە ئینسانی و مافێ مرۆڤ بوو ڕەوشەکە سیاسی نەبشە دەبوونام و نەگۆ ئەز دەبێژم هێویدارم ئەز وەکە بانگەکێ وەکە خوشکەکێ وەکە دایکەکە کورد بدل شەوات هێویدارم وەپەدار بنجبا دەستگەهێ گۆ ئیرۆ خۆکردنە خۆبەخش ji بۆ vîkarî ev hemû cihê rêzêne ev hemû cihê şehnaziyê ne herwiha pêwîst e em jî behsa ve partiyê xwe û dezgehê xwe Kurdistanî jî em bikin û ew jî bi rengekî kûbarî kar dikin û ev jî ji waretê nivîsandin tevlî gelek rexnê me li wan hene got piçikî mesela demê divê qirk tehliyê gelekî hesas bû ez têm çavê wa zaroka ez têm çavê wa dayika ez hêvîdarim rewşeke azad rewşeke got îdî Roza Xan Kurd ne tenê em ji bo kuştinê em xoliqîn li dinyayê em Kurd gelekî em hij azadiyê dikin em gelekî hij aştiyê dikin îdî em bi rengekî xur dibêjin îdî em berê xwe didine kesê nav dewletî dîsa dobara em dixwazin fermîtî mesela fermî gelekî pêwîst e divê dezgeha bê doseya mafê mirova her wiha dezgeha doseya insanî şebawe bimînê xweş hêvîdarim gotin disekinê bi rastî hêvîdarim hevalê me ew derfeta xwe xuşkanaca hevo ji bo beşdariyat te ji bo nirxandina te û ji bo hestên te û gotinên te her em bi hevdûr kar û xebata xwe dimeşînin êkekê welat gotinê te nêdawî roja heştayê îro welatê me wêran gelek gotin hene di programekî wiha de mirov derfetîne her tiştî bîne ziman lêz dawiyê da daxwaza xwe hêviya xwe dibûn bo gelê me li diaspora li hemû welata îro her derfetekî we hebe eger rên ve yê taybet hene hîn dikarin alîkariyê bişînin bo Bakur bo Rojavayê Kurdistanê heta bo Rojhilat jî ji wê derê jî li navçeyê xwe ertecek çêbû gelek kes hûn e qurbanî bixwebin ew ji destê ve bê bişînin rastevxwe bişînin lê eger derfetê we nebin niha gelek rêxistinên me ketine wê xebatê dixwazin alîkariyekî kom bikin bigehînin deverên ku ertej lê çêbûye alîkariyekî piçûk jî be ji nebûnê baştir e ya ez daxwaz ji her kesekê dikim her aliyekê dikim destekê bidiman proje de behsê hunermend û kesên diyariyên civaka Kurdî kir daxwaza man ji wan ew ye destekê bidiman kampanyaya li her derê bela be yanî her malbatekî Kurd bikare 5 euro jî 100 euro jî bo wan kampanya terxan bike bişîne ew gelê me li diaspora bi milyonan ku hene wê bikare bibe destekek gelek baş bo gelê me li her du ya her sê beşên Kurdistanê îca dîsa daxwaz dikim destekê bidin piştgiriye bikin li nav xwe welat jî ew rêxistin û grûpên ku kar dikin destxweşiyê bo wan bo xebata wan lê em hîvî dikin ew xwe bi rêxistinên Kurdiyên diaspora bidin nasandin bila diyaloga di nav civaka me berdewam be em bikarin bi hewra ew ji destê me biyan bo gelê xwe bikin hêviyê min bo duwa roja Kurdistanê gelek hene ez bawer dikim gelê me dî îro
تشتين كله لنا أخوي بلادجي تشيد بن أو سفر برياك وكي نرجع ما جاب بيكر يعني هركز دخازة آلي كاريا قلبك خدمتك بك هشمندي أنا توي بهز دبا أم بهزتر بكن أم بخو وكرت بشكيري والي كاري هودنا بن بلان بندوينا بنكو دولتين دا گیر کر بین بومن کار بکن یا ما رزگار بکن دخوازه سرکبتنی بو همو آلگا دکم کو ایرو بشکیریا گلی ما دکن لحمو باشین کردستان لسپاس که کلات که کنور گوت نداوی يعني وقت قلتني داوي جبو ما إيرو تشتي هاري بيفيس يكرتيه ويكرتيه كي بأورغانيزه يعني نا وك سبونتانه وأزيفي دكم يعني أم يعني إيش كي وها أم إيدي نبينن يعني فلاكته كي برمزنه وينكو خبات دكن يعني لازمه أكبكن يعني دولت حقیقتا کار خوب باش نکه ام هول بدن که برا دولت جی يعني ام نه کاری متعیدیه ام کاری سازین دولت نه يعني حقیقتا پر دکان هنه کو مثلا به دیاربکر تسلر هیا بنا خرابیه هلوشیه و ستون بنا هاتنه جی کرین يعني حساب بکن يعني اویا نقدره يعني اویا جنایته يعني گله ما بویا قربانی جبر کو تدبیر نه هاتنه گرتن و هم بکارن حساب بپرسن هم جی بکاربن خودی گلی خو درکوین چه دیاسپورا چه هر پارچه کردستانه سلام علیکم سپاس لسپاس دکتر گوتنا تیداوی و یا که ام به هفدور وکو که انور گوت ام لگلی خو خودی درکوین مرن چون هزار مخابن ام چاوا لکاریا ساغا بکن که پریشانتر نبن پرس اوه بله برای همه تشتو پراکسیس انو ملت خودو بلو بکن اونو دکتنی و تنگیه بلو آوه خو بکلینن پوش وخم بلو لامپال جام خو هبن لامپا چرا بلو لیترک 5 لیتر گاز جام وهابه حاضر بکن بلو چیچک خورنه خوب بپارزن حتی 10 هفته 3 هفته درکی دو خورنه پاک با قطیو چیتره افتشتونو زور گرینگن ها ایدن هدی دیچه لبری حمیتشتو خوب پارزه دور خوب پارزه لیکم تشت خوب پارزه یعنی آوه بکلنه واخه خورنه خوب بکلنه رند واخه تشتی او مکه و چخواست بی زانه چه سرتته چورتین نخوشیته وباته هندبین وبا هندبین چور لعفرینه و چند درمان هنه جبو پاکرنی آوه اگر کشت گیتن کنی به کلاندو حبی پاکرنی آوه هنه وانا حاضر بکن جام خو نو ملت بلاو بکن و چه کی دخوازه آلی کاری بکه بلا پرا بشینه لور افتشتنا بکرم چونکه لوره دولت ترکوش داده به نه دولت تایه که انوار تبدی دولت تقصیر کری نه دولت منه گرک ام میجه خوکت 1920 نه دولت منه این روش مرا تشتی نوکه عرب جی نوکه عراق جی نوکه یعنی ایم هم آب پاکرن خورم پاکرن خو آب بکر خو بپارزن دنیا سار چیتره هرگز سار به چور کم دبن وابا کم دبه او لوشانو گرک زود در کفن یا وارن شاوتاندن یا عجلت بن عرضه کفن چونکی بلوکی هندن تسری ملت ما سپاسیا و دکمش بو بشتریا و توان هستی وی گران و ایشا گران دیساجی هون بشتری برنامه مبون مالا و آوا سپاسیا تماشاوانا دکم که مره بون سپاسیا تکنیکری مدکم کالی کریا مکرن اجید خوازم گوتنی خوانی داوی بیجم تماشاوانین چرپل مدیا و کسی کلمه تماشا دکن و خلکین میل دیاسپورا و تایبت خلکی می کردستان باکوری کردستان روجاوای کردستان هر چارالی کردستان کیج بو مقدورین اردهج چه آلیکاریه که
چه دلوپا آلیکاریه دکه پیروزه یکو سپاسیه دکم جبو من بویدلی جان دده و به ایشا گران جی دلخوشیه یکو دیمنین آلیکاریه که هم دبینن از بخلق خواه سربلندم دوی ایشه ده دوی سفربریه ده بچوکو مزن دلسوزیا گل کرد نشانی دنیای نشانی جهان دان که چاوا خودی لحبدو درده کهن هم چاوا آلیکاریا هفدو دکن فرق ناکه کیجا باجار فرق ناکه کیجان سرخط و بنخط کیجان سینور جی دلخوشیه از پیروز دکم گله خواه و سرساغیه جو گله خورد خوازم روژا حشتایی یا اردهجیه و که میوانی مجی گوتن لخواه خودی در کهن ين مرن جكيس خوا جكيس مچون حتى ام صاغ ونودلي ما بيش ليدفي ام لخوا خودي در كفن لهفدو خودي در كفن دفي جانا جراند ديسا سريما صاغ و بمنند خير و خوشيه ده سپاس بوا